Ia, ia le tautonunga sa moa le ua tatu waulia mai le masina o te sema, ia po le toe masina o le neto sanga. Lea ua au le mai le asolo na lua, o na nafi le aso mua, ia o le asolo na lua le nei California, ia ma le nei vaenga o le malo tele o lo matu nopia ia mwhapea o na nofo ai. Le aso lua la le nei, o le second of the week, second of the month, ia ma whanga solo tue fula, ia lea ua tele en tatu whanongolongo, ia lea ua tele inanga mai pese kirisimasi, o ads o kirisimasi, o lungo le TV, o lungo le leitio, ia ua matafui on tatu wa ia teu ma fale o ainga. Ia mise fo ia le nei uyo na vaenga malungu, wa snow, ia ai le whaititi ai le teunga, ia po decorations o le aso soifua o le tatu wali paola, ia po o le aso na o mai ai le pepe o file mu, le fulau tatu wa ai mo meo reindeers, mo meo a fo o a fo ngō tangata fo ia tu wha ia mea wha pi o le ua wha solo ina tatu wa ai ei luma o fale o ainga, o lungo le roof, e o ai lungo o le afo. Tumor fale ua iai teunga, o mo li fata milo, le ngata fata milo le fale ia o lungo la au, o tonga la au mata mo fie o ainga. Ia au fata teleina ia i le tele o le mo li fe emo ai. Iwe la ona iai ia le nei tu aso ma le nei va ia tu. Ia o anga na mawinga o leo o mai o le Kirisimasi mo le sila fiepe i tātou Samoa. Ia le nei foi vai tau e pei o na tātou o iai. Ia e le whaititia le nganga whaatai i le tua, ia ona o le mawhai ona tātou malanga whaatasi i le taitainga a le tātou matai o mafua ai, ia ona tātou o lia manuia, ia o le aso lua le nei o le vai aso, ia po le Tuesday, a o le aso, a le aso lua fo, Tuesday and second the month. So ia o le ngang whaataila i le tua ia ua tātou tau whai. Maua awa noa le nei lau mātango fie, ia o sinei fo i oe awa noa o tātou tau whai tufi tau whao ai, ia manuia o lo tātou matai. Ia po whea lavo le lalolangi o lo e whapea na e mafuta mai ai, ia maua ai le tātou tautua, ma le nanga e whataro whatu. Le si ufonga o le tai a fau o lau toko una masani tui la epa whaatai li o sua. Ia malana au unanga whaipea a le si ufonga o le tai a fau lalo lana o kala masani o whaingoina o le lupe whalele. Ia a o tatu o iai le nei vai tau o le pena atu le Kirisimasi. Ia te le ama wingoa tatu te whaingoinai, tatu te whaingoina o le vai tau o tā penanga, o le vai tau o whainga mea lofa, o le vai tau o whaalelenga, o le vai tau o le ama le are tu inga whaupunga e tatu te whaitau ina ai ma tatu tam whai whamatala ai le vai tau le nei. Ia tasi ale mea tatu te whamatala ina ai, ua a whapea le ua fitu se furu, ono se furu, 5 se furu o tausanga. Ia wha 5 se furu furu nei ona e uia la wala lea, o lea. It's a celebration of the celebration of the pa'i mai, leo o mai o lo tātou matai sili, ia po lo tātou o le atua liu tino tangata, ua whanau mai, ia e ma reveal mai ai, ia le atua le vaia. I tasi lea fe au tāua o le alofa o le atua, mai le whenga tuai e amata mai ai le amatanga o whenga tuai, matala o whenga tuai. Fe mei ele wa aisesi i le atua. Ma tarito nunga wha ai utaia, wha ana mua, wha tangata e peru, le vaitengo e peru.
O le temi ai te vaaia i le atua, o le temi fuina e oti e tangata. I taʻina sau lau. Se i oʻoa ina fio ifo o tatou matai. Ia ona laveaʻi i lona nuu, le nuu na osi feagaiga ai. I oʻoa ina faapea mai ia o le a oʻo mai fanau le tama na te tuʻi momomoina le upu o le gata. Lea lau o tatou iai lenei vaitau, le vaitau na valoʻia mai ia i le kenese. Sau ai lola ia leʻi i tusi o valoaga agaʻi mai ia i le temi o le feaguai sau le temi o Isaia. I o inana review lai le tele ua lata lata mai ia lea o mai o le tupu o mea ia o le tama e whanau mai i lona ua le malo. I pi o tūranga uma ia tātou te na o ina i tātou iti la ia se ia o ina o mai le whenga fō. Ia ma tupu e lon mele. Tupu e lon mele o le atua ua liu tino tangata. Whanau mai e maliu ma tu e tū manu malo. Ia whaola le langi. Ia pe o nei paenga na tātou te toe reflecta i le vaitau nei o le kirisimasi. Ia i le vaitemi fo i o loso i fuae ma le tapena ina ia o mea na e soifua ma tātou whiola e ai. Iti o fwoi tātou malanga mai fafo nei ma tātou mori mauina fo ia le alofa o le atua. I tū fwoi manga. A nei fwoi atu nuu te tele u tātou no fwoi po whia lava olo e au mawai. New Zealand, Australia, o Europa, o le atu Europa. O tele tatu ainga Samoa wai anga i le Middle East, Dubai, o nuu whapena, sa li masani ai. Ia o lea ua. Ke ngata fo i lea o i lātou whemalanga, o lea ua malanga nisi Samoa, ia e whemalanga i tangata e asi. Ainga, ia ona o le vaitau le nei o le kirisimasi. Ia ma le tausanga fou. Ia tātou le tūla le fiafi lea ua pongisa mai mātou fafo. O maia famalosi ia tātou la e au e tau ai mo ke riso le taua e tatau ia tātou ino i tu whapala ai tau whamalolosi mo le whaola mai e tau ai ia tātou ino i tu whapala ai tau whamalolosi mo le whaola mai. A tātou au penga ua au mai lunga ua whamamana ina le taua e aunga tau ia whamalolosi le taua ia whamau ia tu liloa le fili ia taiana au.
Kelele tua lo matu tamai lau taitainga i lau tausinga. Au lia manmania. Lea solua, lea solomania. Matu iai le wai vai aso le toe masina o le nei tausanga. Au matu langona lava le anga whaatai le polonga umi. Le malanga umi na matu o mai ai. I le se fulu ma le lua masina. Lea o matu vai i le toe masina o le tau walunga o le nei tausanga. Whaatai tele i lau tausinga ma lau puipuinga o lau leo leonga i lo matu ola. Ma lo pule whaatai le alofa, whaatai anga lelei. Ele i la fua i lau tangata na whai. Lau tausinga i le ao ma le po. So se taimi le ufafo ma le ufale. Ma lo nisi o a onga, nisi o atu. Ona o tai o le vai tau le nei o masi. O ai leo maloloa onga i nei atu. Le usu atu ma le fo i mai fale a onga. La tu e usu i ngā duen. Whaatai tele i loa lofa ma loa ngā. Ua matu o dia i male manuia o le nei aso fou e whaapopo i aso o le matu ola. Ia, tamai le mwhai o na ngalo le whaoratanga. E saunia e ala i lo. Soifua mai e maliu e te tu manmangu. Whaatai i lea whaoratanga tau, i lea taulanga. E tasi ai afu. Manatua i le labu i siana uma. Loanga le lei whaifuku. Ia, tato malau fio le nei aso. Teina i matu o le ia e manui ai mea matu te whaia. Neina le tangata vai ma le balea. Ia, e mai le utu. Ai ai. Tau tua o matu tangata ni kua yasi. Ia. Whamanuia ta mai i ali inta mate po mai. Ia kai na natu tau kuria i whare mai. O eo fia ngai whai ngā malang. Ngā dua ngā li inta mate i o leo. Ia. Tau fia o fia ni e tinu o masi o matu sa moa. Whamanuia i o matu te tai. Ia i mau nea o loo. Esi ai lo matu whamasino. O neo tulanga le malolo tangata. Kalo tunai ia whapea lava o na e whakumia. Ia, ni fu yaso mo na alunga mo na fuafonga tau si mai i matu le. Maftaina le tau tua mai au nanga whakina ina. O ina o mai le taimi matu malolo tau mawai le nia fiafi. Matu lei whamangalo i matu tamai. Io matu stie meleana. Io e ku visoro matu li i man whaolo o ole mwal awa. Amen. Ya, tu le ua mai ona ave le tatu fiafi foi ma fe tatu fiafi langi ai le anga le lei fe pe o tatu matai ia ma le nei foi eso fou ma le nei masina fou ma le toe masina ia tatu o ia loa ia le ua i masina le ngata o le ua i masina ua iaso ua i vai iaso ua i masina o tau san fou ia o whailonga nā o le anga le lei tuli loa o tatu matai ia o mafuai o no tatu o dia manuia. O te whatalwhat, sa moa le atu pele a fua mai ai maunga te tele se ia pa ia maunga iti. Ia o sa moa mauna ia, sa moa ia ma o na tūlanga whaalupe lupeina. I so se tūlanga, i so se nofuanga o lo nopia i ai o tātou tangata e pa ia tau ave.
Ma o tatau avi o tātou tangata e malanga lava, ia ma watu le mamalu, le ngata o le mamalu o le atua, o le mamalu o nuu mafioanga, o mamalu o ainga, ia lai o na whapeo tātou ai o Samoa e ma o tatau avi, ia tau avi o na tangata. Ia a o ia tu mawai o Samoa mai ai, tai sama, o le tui manua se ia pa, ia le tai ula o le tamaitai. Ia, e le mwhai lava o na whaangaloinga. Ia, ua mai fōi, ia manua tele, ia se pa, ia fili maputuu, na tau ilo ai malo. Ia, o le atuanga leo pa ia, malu o sautu o whafa o tātou atunu. Le ngata o na pa ia wha le atunu, pa ia wha le malo, pa ia wha le karesia. Ia, ele mwhai ai le eise babi, le eise se to mai, le eise poto, le eise tamai mwhai ona ia to suia. O malu pa ia o Samoa mai ana mua se ia pa ia le nei fo i tu aso, mele mo mori te tuai, ia le ngā whaftaim whataru whatu, ia le tātou tautua ma le au nanga. Ia, le ngata fo i lau au sina, o ta mama tina mātua, se pa ia o ta mama tina talavou, pa ia si o ane i le tupulanga talavou ele i whaite te olua, ia se pa ia lava le whanawiti. E awhi uma i le ngā whaftai ma le whatalofa le tatu tautua ma le unanga si whonga le tai au. Le ngata fo i la i tangata anu o tatu au whaingaruanga tatofia le atua i so se pule la. Mātou te whatalofa tuai ia te oe Samoa le atu pele ia po whea lava. Olo e maua mai ai le nei tautua ma le nei unanga ia a o whapea o no mātou tautuaina loutou pa ia ma loutou mamalu. I aso te tasi o le vai aso ele ieisi tatou porkalame na nafi ia o na ua tua no a fo'i ia le aso na nafi o le mwhai ai ia o na maua sea vanoa tatou nafi. O le tautua lava ia ma le aunanga ia pe o le lava e whai fitu aso. Iai lava taimi, iai ni mea o le talawhia ngai, ia on whapena fu lea ona le whatauina. Ai mo le taimi nei le atu ia, pi o le nā o te whatalo whatoi Samoa ia te oe, le atu mupele ia, whaftai le atua ua toe teitei mailo sui fua, ia malo ola, mai tatou uma. Ia, se i tatou whai a fo'i le nei iaso, Māua o i mai o na whi au e tele le ngata o le mau tala ave, ia o le mau tala fou, ia ua tātou whalonguina ma o lua so talu ai sa i ai se shooting, massive shooting i tonu California, i le ai Stockton, California. To a whā tangata na maliliu ai, o lea ua whasorosolo ina umare tausanga. Ai o lo aria i mai bea ia pei o le mea fui le Samoa e o fui a utuna o no fui isi atunu. E le o asa le taimi o le tausanga. Ia e wha i fo i o tātou tau whai e turi matai i o tātou atunu ma mea o lo tule mai ai. Ai le mwhai fo i na asa mea o lo tātou ono nofo ai. Ia ma whawhita au li fo. Io ma meo whaalave whafose. Ia e le masani ranga tupu i Samoa le mea o le tawhana e lesi tangata o lesi tangata. Ara o iai. O iai tatou atunu. Mai o le o iai. Pe a le vave whaia ia ni fofo o whawhita au ni whapene. Esia, langa o le pe turi matai mai e meise tupulanga laiti. Ma tupulanga fau o le neto i vai tau o tatu iai. Pe e whai mo la tome fia le tam whai adopt ia o langa o atunu tele nei. E mese lava le tupulanga a o mali meo tamatiti minita, show off. Ia ma tamatiti foi le lava le lei maftanga mamatua. Watu sa pete vai le aonga. Le o breaks le aonga. Ai le lei le rua maftanga mau matua. O le whalea on sili le na. O le whalea on sili le na.
ai ba ai la ye tamiti o tele tamiti i le ye me tele tupu ni tamiti o ina le o si tamiti ya ai mo e le fale a e ata mai po tua o ai le maua se matanga matua pio mena tau ese ai ia tu manga ni ia tu masih tatu nu samo o veo tatu nu e tele ina tau talangia tatu e o tua a mo tatu matu pio tatu le ua ele la tala la u ele I atoa salo po le lua masina nei le tu nei 1988 but a uba ai lo grandchildren o le mako nei io o silo matu neuli e pepi sida na le meuli fa na wala mtamatini ke lona matua I maturia le 11 ese mai samo le tati sawata ita man fu le sani e lau vale sa tamatua or even your parents esa le tatu tu la fo peta ele ato salo por masino na lua ini ai na matua I tau o ka ke ila wa ai te ila fa upulenga umma dengan ngana ya wala filan le fopongo me uri mele ngata uti mesela o tamiti eno no fosi o matu o fa na wala tamiti ite baile f word na sau mata uti ngana yo no fa pero la ia sol se pe se melo usau ye yo se sol la melo usau ye ole la iti tomiti ole la iti no salo le wori o le ele I o le telefoni le tatu o le elementary ele no winga elementary o te mia le primary school kako primary school tatu very young kids to lua yo au tama uma to lua na ba ai le la unga me to le halu fan ka vili le me fu o le an me o le fatino ina le la grandma io o le mana o le fifita ma ia saulo ma pala pale to winga ia le la pio tam fai tati tilo foi le tai tatu o mena e tu sala pe le tati le vai mero tatua oi o ta fapia I lota ta mama lo post tanata e a fo o te miana e o atua oi eu sou mai termina a fape laiti so pu e kai ka ami ori ele mau nei ele mau ele malo ta ilo New Zealand ma Australia o nei le no fa e mata ti ar me do fa longo e a le laiti o la wori they were both boys salo po le 10 years old or not even 10 90 to itself ia o fiula silo matua tau apa ia o te fia le fa sa mo fo le lo ka fia la ko pu e ave ilong ia fa pe ai fai la le tu se tu la fono ata se foi la me tau fa le mangwe ku la fono ngia ku o le ku sa o loto ata to fana yo to inga winga la le ia o le o tatu le vai tau o Christmas o le vai tau le fu a mata ona pe mo ia pa fo fale le atu fa lenga o le ainga o isi tangata e alu e lua I le tolu waso o spente ainga le te unga io e fai o lunga le rufi o le fale o fafo o luma o au tafa e matuale io a fai fu la tu I manila au luma e matua fe emo o le pala au ile ngata ile na o tu ai mameo ia o ata fo I o le a fo ile ta o tangata I tu fa me alfa center what au centers ia o le ata o le o se manufo se o se tia ai alu emo li ma me mo fa pena ia pe o a fu atura si o tato nu umalimenta to ola mai
ia ena o ainga tele tupe ainga foi e tau mawai se la o Kirisimas. Ili se mea fuli le tuli whapea e se la o Kirisimasi na whaile ia fua Kirisimasi. Min ia fua le la au. Ia tele ni mea lofa. Tatu o mai ni ia tunu. Ele ngata ina whaile la o Kirisimasi. Alfa moe moe ale ni whaile la o Kirisimasi. Ia yengi ona fua. Ele se la o tale le whaia. Ua fiola nei la tatu whanau. Pe ua latu atop tinga le mele. Le ngata ina whai. Wailoa whaile tamaiti. Ele te tauna isa la o Kirisimas. Ele inyo na fua. Meni, ele ni mea lofa i lalo le la au. Tō pe iala ua iloa tamaiti. Ia. Whailo la o Kirisimas. O le sila me e vai tatu whanau. E mese la grandchildren. Ia. E le li tai te se maa loa ua matana wha malau mo me mana o mea lofa Kirisimas. Hei te mana tua le tala le sitoi. Ma ai o tu tamiti. Po le are te emo a. O mea lofa. Le are te lanban wa i o mea lofa. O le are te emo a i o mōli o le la o Christmas. O le mea lofa silia. Mo o tau le whanau. Mo mātou mātou. O lou stai. O lou stai. Pauana mea lofa mo mia e matua mai a te utou whana. Pe whilangu na nua ia le la au Kirisimasi. Pe fia ni mea lofa i lalo le la au Kirisimasi. E le o le wha moe moe le na. E o ofo ina matua tatu whana. Au malatou i loa le mea ni tatu tau whetu. E le i loa loa e tatu whana o na ava. Malo lofa ia tatu o matua mausi tai matu. E whale eise e meaningless ia Christmas ia tatu. E le eise winga. Eise se angar Christmas. Pe a whapea e le loa e tatu whanau. O nausi tai i mea ni o matua. O whi o matua pa wala le whenga e matua. Whai o le provide o a foi. O mea i o mea lofa. Ia, ia la whanau fule le mete e whai e tuale tala. O le taimi a talai ei. O le taimi whina e umai a whape o ni toi. O le taimi a talai ei, ele i a whape o talai le valu a po o le taimi o le midnight. O le Christmas Eve. A whape ana talai o isi a inga talai e malama ele tai au. Tatatia solo toi sule o mana o le fifi e tamati tatu vai tatu ia le pela o le meno mua sa tatoi mua sa tafanga vai e tau o le masina o lai e tate fea ko i maita e tate ta alo alo o le nei ia ele fain tatu complain on o le taimi e le tusa. Fai foi tatu whapea tatu a mea leanga di tamaiti nei. Ai e appreciate foi tatu. Ia lo tatu foi teini. Pena iei ni mea pele ei ni mea. That was then. That was our time. Ioi. Tonu e ai ta fiu a ta tamu whainila insert le mele ni mafa for tamaiti sole. Vai a uko le vai ma ko vai ke mia ma fanga ofea ma ia ele lope atamata matiti sta ita pe fa pe mai mai ia so ko wana kan but that's the truth ole ese senga ole temi ale tua i le tangata ma le tangata i le tunu ma le tunu ese mala ina ni yo tatou sa afi le tatou tuana i ma mea tatou wola mai ai. E le mawhaina tatou toi ta mawhai e whawhao mea na i mawhauwhaunga o ta miti le te mine. Wa ese foi. Wa ese le la tou i oi. Ia.
o grandchildren. Lela o granddaughter matua. Graduate till high school, from high school next year, next June. Ba ai foi la ile meo langa o sio granddaughter le. Ia e matua ese aso le mai lonta mama non tina. Io ese fo a fua i le temi le tausanga o lo ua tali e ana le afafine le. Io ai o faitau ia le i le granddaughter le soli. Wa pihaina lo tamalo wa tali le. O le langona fo ina faitau ia o lo ua tali. Se o tu mai te mina o le tunga ia so ia. E mali le ona. E mali le ona. Ia no ta pe no maua mai ni o tele i maua mai ni o te sau i nei ele i ese cell phone io em salo a tolo to sanga i nei a fa to out mai lo le cell phone a tasi cell phone a pe o tele o le pc le tele ia pe ke le ku fo ile ma salo pe tele o le tusila salo pe tele o tusila le si cell phone ile amatanga vai la tau o mele o development o le atina inga pena o tonu mai nele i ese cell phone ai fora le temi na ua out mele mea out mele sa oka sole te rota te usuru ngā dua ngai lesi aso te pese mea fo i lile e iai lo se cell phone na se kake ki nganga le o se kake ke ia le se ia hone se i mako kilo mat ile me alo winga langa me development mi fora na le fakto tala o ai ata mai ti mau mea no na inga na ola i samu ava ai ile me na ola e ai ma le mere o ia mana na fa na ile te mini e te tonuina lo tala le fai io ese tini ese ina ne i tato mai e telefo i ola tautua e tele anu tango e ave o i tua i le amatanga o soifua ma le ola it's good to remember it's good to remind you and me to all of us but we don't have to go back and dwell it kau ke dwell lai mea tatu amatamai e mana ia tatu te mana tua fule le tatu te reflect iai ma tatu sa afi alofa iai e tatu tilo le ruma na i o tatu whanau ua le te mine pawania na fasino iai this is how your mom, this is how your grandpa, this is how your grandma you grew up from here la le tuainga lifestyle na tu mai ai le mafai no tatu tau mafai e toi tai a tatu whanau i le mea na tatu wola mai ai tatu thank you ia pe le na o se mele lei tele mo tatu uma o se mele lei tele mo tatu uma ia le me wa tilo le me wola mai malo upbringing I have I believe I can apply Living applying ile yana le te atwila fan o le I'm a grandpa we are grandparents right now so le wa me ile mafana le tala no tu fanga ana fo ite o like at the same time a fai o na e grandparents ile terminate nei lo le melo te tala no atwai a fai fo o le foto a fai lo fana we fai ni Mr. young couples. O le ale mena e amata mai ai. Pau ale mea o whamanatu e tō whanau, mele na whapeo, ile na whanau, ile na wōlai. Ai, aua, ni to apply, i ale mele na e ola mai ai, i le new generation. I oe, o lo ule te tonunga,
o la ulea va ai ia male taua o le tatu va ai le se o te tam fefo la mana tua le te mi kirisi masi I lo la titi ai le fai no fai atu ila ufa nau se tu una me o fa tu ni me alo una me sili o la kirisi masi ele sao ele sao ma fa la ufa nau ya na tamiti ya na kranchu isia ke ufa pe mesem se that se o se fo ko vai game yo ia pi fa pena pi tau o le malie na o sui fuanga ma le olanga o le tatu te olai ia pe a fai e te tam fai tanga te reflect I tua I le tau a matue ave fa matala I lau whanau fa matala I whanau o lau whanau sorry malie o le mea sorry pi ka ki kau challenge fu le so le safa pe haka I kai le oro ka langa I bon matua tama pe ata I te tu mau le me talavo pe toi foi fa pe ata I te so le fa pe an mo talavo le matua o le sila me mali ka ke yelo to I tu so le tu po tu po e a tu e mata grandkids I o fai mai lunga ta miti o mi o to fa pisol sa o ari o le pu mo alo ta ma fa fa to ata I lola so le ke le su no le langa le ke o la inga wa vai tu your grandchildren tu I le sa o an mel ke vai tu no tai lola I le o le development o le langa o le tiny pa le me tupu ai io ia le lau tatu le vai tau nei o Krismasi ia wishing you a happy new year and a merry Christmas ia o le pe o sina vaenga na tatu te tu reflecta I lo tatu a mata mai o le suifua ma leola ia si o fo I no tatu o ma ia tunu nei fa na ai o to walo ma fa na ia ma ia tatu ai le swinga I le swinga tele le tau o no tatu complain le swinga le be happy be thankful yo fa fitai I le tua e tau mai swinga a o lo tatu mafuta ma fa na e fa tonu fo lau lo la tu soifua ma le ai lo fo I le fa na ele fa vavau o mafuta ma tatu yo ele o mai le taimi atoa o mafuta la tou ma la tu fanau mena tau ai o te ia so le se tala ia tu fanau wa ia tu fanau to te le mafuta pe ma tu fanau ia o nai o le tau ala na o le tatou wa foi lo soifua fo mai o ana na si mele fenta to me sea olea pe pai kai ko lua ta to fanau e tuli loa si mesia yo to le se ngai se fai le mele fa pem o ta to faiva fa tonu folau o ta to faiva wa I fa tonu le mfatu ta to te o ma ta to le lua ta to te o ifo ma ta to le ono futu ele tu ua a tatou le mea paura la mea na teu e o matua e o tua ma o matua I lo mafofau ma lo roto tatou te ola fatasi ma tatou te feoti fatasi ma tatou olea o launga luenga wa o launga luenga fatonu o launga luenga too late e tu wata tu le lua we doing the same thing male manatu mawalunga e feola e fo ia tatu fana continue le legacy le a matua olea awa fatonu poto yo me uma fa pena e ai si matua o tu fau ala tu fana isi matua wo piwa wo fefe ia la tu fana yo o tu fau pe wo fa pena
o le whanonoanga le nā. O le whanonoanga le nā o le sa u manatua le o i o tatu tangata Samoa, pe tai ua wa ia lava ia nisi o tātou Samoa. Matu Thanksgiving le na umatu nei, ia na te lea se tala mana, ia matu gathering, ia mana whanau uma, manatu whanau. E te bai whila iei, e po le ale tumo le whale, e la tau te lole le i ale no fua o te no fua. Io e. Ti nganu whai atu wai o i lo ke whiwhi i le la talata i lolo wai. E le whai a dad so mo wha. Io e. Pela le winga na ta ua o whaton tonu o tatu whana, o tatu laiti. Le mwhaina me sea. Io e. Ia. O no fo mai fure le fo mai la unga luenga whato ina i te tonu o le li o whana. Io e. Ia, whato a whai eile o le tōna i murumuri ana. Ia, e ta te saufu le whane, ua malia lo taloto. O ta te tala, including everyone. E o i tamiti laiti. Ia, i le ngata i na whaile o ngā wha Samoa, nanu fu i tamiti. Ia, tamu whaila vaina ia o. E ngā ruenga wha matua. Mea ni o whanau. Kirisimasi. Tamaiti, o lau mea rofa le leia e luta mama no tina, o lau sta. That's the best gift of all. Io e. E te leu sita ilo. Pe te whātaua sita avale fōu mo luta mama no tina. E te leu sita ia. Si le whaitu e ma ave luta avale. Io e. Sa lo tala le whai atu. E whaamali e ina ia matua. I loa o oe o le tama mariteni o sta. Pe whai alu to olu. Whai ia lau whanau. E se a tahalu ne tunga mau knowing. O tu le leila ta whanau ma tunang le leila mai loa whai o la tu aina. E se ka keo ki fia. Le no pēr kai kia leo keo kua alai aka. A talu nei i tunga mau ta te loe leo tūlanga le leita me ti po whenui. E ta te alu whanoa noa. A tau te o whanoa noa. Anyway, that's our reflection. Moro tui fua ma leo la. E toi momoli e tātou le tua nai. Ia ai le whapea tātou te o e tamu whai e toi a tapta tātou whanau leo langa tātou i mai ai. Leo langa e tau ave. O leo langa oa i whatonu folau. Manuia tele, ia le Christmasi ma le tau sa pau. Ia, manatu fu o le nā uma o na ufa talo what, i lo tātou atunu mai ai bango te tele se ia pa ia le whanawiti. Paua si me folele Samoa e tātou te wawai ai. O le mawhai o leo tātou le vai tau o aso e tātou te taua o aso fia. O aso fia. Te lei o tangata ma mea tutupu i America nei. O whalawe o mo shootings, to tono gathering, o isi o le ainga no papai i ai news nei. Ana nafi 2 days ago. O gathering se ainga. Na ta whana i tangata ma liu e to wha. I le vaitau o aso fia. Au mai aso foi nei e ta ua e masani a ona tatu tele whanawlawe tutupu ai. Even though o tatu wala aua o le aso fia. O vaitau o aso fia. E o mai lelei e mi whatasia i le fia. Ma mea tutupu ai. O
wa ia pe le nei tu nu le tau mafai wa pe wa se me fu le masani le malo nei le meo for your drugs ia pu fala o fasaina ma te pe o nga ngana fu le wa le na te me COVID-19 tatu wona fata sim tatu le siama o tatu wola fata sim le siama paule me tatu loa le fai te tenga me pena o me te fala fasaina i America le te fai atu ele o lo ngā due pēr i ele malo i whia ngai fo i e ale special team leo whia ngai ma mea ia ai ele ai se taimi te whapea i o uma o le mawhaupunga fo i le nā o le tatu o nanga mo le mea o tula i mai tatu atunu pau le mea mwhaina whai tatu o le whai titia ai le ai se taimi e mawhaina tatu completely stop te tatu e uma whanu fo inga le al whatuatua i le tu samu tasi e le mawhaia ona o po le a mei maua soo ma mea o maua o le fo i e tula i mai a leo leo ma le latu tala e le o iai se mea o mawhai ona kuka i tutonu o le atunu ia o le vaaili na ia leo leo ona e le latu tere i mawaina i se mea e pe ona whai atu te vavai a ui e le foi pua o le nei atunu e leo se mea fōne le whapea ua toe ave o mai e le focus io e o Amerika e le tina ino le mea lea e ua tu ua api ua ola whatasi ma mea ia so o le o ina lau whanau o pe o ina e whalangolango i e le malo tele nei o le o ina mai o whanau mai e lalo kindi o le kindergarten sau ilunga le elementary sau ilunga le middle school ranga i le high school wata mamai ia a le whamoemoenga a tili o Amerika o le development o totono ainga pe o tatu Samoa ia le lei le o ina ma whatonu tonu mai o whanau a o itira pasolo ina matutua pauna le melo whanau i Amerika e tine iei mea ia a o se upu fōle le tatu wa iatu o lua se radio lua se se vanga na lava a tova i mo me o ata tifanga i e peisa tulunga te pi o lata fule le Scarface te pi o ata fui ele te fai ata tifanga na io e vai foi le ata le ta o le ata le fai ngoe tatu o le Back to the Future Back to the Future ele te fai ata tifanga lewa vai terminate na vai shapes o ta vale na le Back to the Future o shapes umana ta vale le Tesla telo ta vale le vai piu ta vale le lunga spaceship bringa tatu mata fo ia James Bond e aro wa James Bond se ia ele penny tala no le penny ia pete ia fa pe le ma tala no le watch wane e vai ai eu tu so o mea umana na fa ia ele au faiti fanga nei mene ne tatu baba ai Back to the Future ta silena ata e fa matala mai tatu ta o le mele no amatai reflect i tatu tu na ai ina ia mfai un tatu malama i le lumanai maso ia ngai mai ia tu lai mai me ia tatu whanau ma i o tō walo ma whanau umana whai ia tatu whiau umana o ia ore nā pi ore sawa ai whaila i me tau whala o whasaina leo te whai atu whanau no me whanau sa moe no whi Amerika i leo whapea e sauru mo re TV au maini po kala me foi e whapo ia i lea o leo o ta oto atua i le official leo i ai ala to special teams e whai ele mele whea ngai ma whala o whasaina a ua ta atiela e li whaalango i le ainga malana whanau ma le o oina se i o ia o ngai o investe e o whaila investe te tele e tameti o whaia mea sili atu mwhale tu lato le au le graduates lato ua ola ma meo le au degree holders o isi e tangata sili o na whatuputupu neleanga e a fuala i lea e poto le whale aonga ai le lava taimi ma matua
Mena o te tō e lo pūlou ia Samoa. Doi Malona Foundation, Malona ia masiri le titia. Pengo fie na sunu ia le. Le tala I le tupulanga, ma le tupulanga, ma le tupulanga. O te sauro lunga la amatala Porkalame. Abala mai fo ila pa masani ia no me te ba ai lunga. O na wa release mai ia se vaenga o whamasinonga. No aile iaile fo ua mua mai lunga le observa. Au mai lunga le observa le whaalau iloa mai e whamasinonga. Sao ua reveal mai tōru si furuafe. Le tupe. Le ua ame. O le me tasia mea o le peono tatu whea tu le media tatu atu. O whapea e au mai mea o finalize o umana tali atu le vaenga le. E teilo ne te ua mose se tala whamaunia te mini nei. E pe o leo filosofi me lunga au mai e loa torch furu a whero whamaunia na tui natu. O le fo whamaunia ia ne fo mori mai le loia. Ale tu motu I loma. Io e whapea na batu le torch furu a whe. Ia le fo la o pe o iei ia fo ia ni mea ni mori mau a le tuite tai. O le whailau tusi ia oi malesi na tutuwe. Manam lau. Ai tu te lo tu sam. Le mea lea fatu a se o mafofopu te tala noa. Le o mawato nuare mafuanga. O le o mai o nam lau ulu. I whale ali. I wai atia. Pesa o tautoma natua. Pe whawhiwhena o mai matu whaipule. Saua mai se wai I whasale le angan mertolu. A saua o I le whamsinonga. Whale alili ni mermo mua. E uia ina le I whapea o finalize mai le case te lola whai e te mini nei. E pau lo ta whanonoanga. Ia pe whanono po lea. O le mea foi leo le tau mawhai o tatou newspaper nei. Ma tatou le media nei. E ina ia lua fe sasi le whaalongo o tangata o Samoa ma le tunu. Ia, le ale tele isa utala langa le pau le mea le ua manino mai. Tōru sifu wafe, le ua mautinoa, le ua whailoa e lana lo ia. A watu. Pio le ua reveal mai le vaenga le. Alfisi tele ana. Le la ua filosofi mai a mai tōru sifu wafe. A o fea le se lau wafe. Na pisa ai ma vevesi na mafua me o lona winga. E te lero na fianga o whamasinonga nei. E uia no reo whai mai ua reveal mai loia e tors furua whera ua watu. Ai a ora na tu fesi fere se lau wafi. Fere se lau wafi. O le whamauninga ua umo mafua anga. E loa langa e pe ula ale longo le leifo le leila ta ita whalongo atu mei. O le sulu o le mātou sui. O le sulu sui o mātou ia po le sunga nem lau ia pali. E abe tualam tang. Ioi. Pei o tuenga langona ia te musuela te tarano I mei. Wa le ua manino mai. Le mafua anga tonu na oi. E lau le paira I mele. E lau ua watua la. Le mafua anga na lai. Na ele te tawai ia namlau. No na whaia le tūlanga lea no na whaia. O le record na. O se whaatana noanga. Ave whalongolongo iai tangata I o le latu wanga. O le whailanto e whaisana alo whanga I lau lea tau whalongo atu.
le to fai on to fai san alfanga na mata I sa fa ile na fai men matonu ne foi ua o lungo le e te mi mo lo so to ile sa ba ai ne I sa fa I men na mo tonu sa fa ingale na o tuli mata I rafa e male le sa fa I le sa tala na fai na fa ma na le fa ma dianga langa ola na apa na inu na lango na idon si fong a o feutanga inga ma upu matala sa fia ngai fu ma le sa fai fong fetalai ia I tatili I vaia se tension tatili vaia se tension paude me te fifi ai ua maua vanoa le e tala tau suai ma tu e tala noa ia but recently le la fato a o loai le mafu anga na o mai ai ia matu suile o mai fale ali ele se tulanga lele ele se tulanga matango fie ile au mainga o le fe au dea po le message le ia tau mai utile ile fe ngufie no tali ina io langa na sa ili fe so na fai ature ia o le na adu mo la ile sui o falali e fa pem tau len fai no tati io ua tau maua mai ni mele o te tano alu atu o le ngatala ina alu o I falali alu atu fai le fainga fa le tonu le tu so le tio na fai alu mo la I le vao vaenga fa au fai I le vaenga I tau fai fa pa leni I well, it's all about politics io na batula ia ile na wasulu watu ile sa la tawa pe ile na la tawa ia vai la adu mo la fa mele adu mo la ile sui fa la li ta ile mele fa pe ela ia mele io na la tu le fa tanga inga le matata ia ela tu fai to inga fa pe o tela noa ai no fo ma record le afo le tano io ia le na lulau ia pe si to finire men matunu io ele o se tala fatula tala le fai o ina le mafua anga ator mele io o le mafua anga foi le na o le o mai o le matu suile io e sau fai le mele ina ia mau se soani mo ia e sau fai tulanga ia o le fa tala noa a record a fai la ile fa no atu ile ba ai fa lo ia mele a fai e lau tele le ba ai tula fono e o tira ina na u mele aisia wana ia ala wina la tarnoanga e au noa ma se ioe maia o tuilonga e te pu ea fa pea i se ta fa tarnoanga ma tango e ave tangata ioe te lele afianga pe afa pe se ia vangana ia ua tuba tasi ia tatu i le tulanga o le mele ai o le tulanga moni al pe o le baba ai tu ia e le longo le leisole e le longo le le mea e le matango fie ia si tatu baba ai po le ase fai unga le whamasinonga e fai ia namla uru sami leota le ase fai unga le whamasinonga a fai o leo koe own api I le li I sao na fasililia fer se lau tal fer se lau wafe where's the 100,000 na kumwa I o fea ia pe o longa o leo o lai a bau whamasinonga terminate a whapea e maua e sisi o tau se tala I le terminate ia ona o tau baba ai le ia pe o le tala o mea mumua le na wha oso me ngon observer te whapea ta ita o final o le whai unga
o te talo ia toe fai whamasinonga ale mātou tūmaro. Ai a fua i le mea le ua o mai. I le te tauara na le aise whamasinonga se pa election na mātou o fai. I le te taua te taua o na toe fai se pa election a whasale le anga numero tō. Pua le environment o le mātou fai pule, malana mea ua fai, ma le mea na mana o mieri fisosoani, pe tai na matuere me ton fai ai alu fai e tu nga winga le winga matanga fa pe. Eo. Ia, si tatu titi langa le la usa ni tala, ua le se la ua fe. Ana tor se pu ua fe le na mai pi o le ua mai u fa mania mai ele lo ia. Ale li tu loma. Will reveal me e sao that Tuiloma Tuiloma received 30,000 from Tuerupe. Te vai e pe tu sata tu fai tau le rush nga rush me le observa. Le vai e se le se tau tali se uma apa ye uma nei ya mai le se tala mon al fai mela le fa pe la fa won fa sino te mi ale wo mai tu al men. A o te va apa ia tu mala fai tau atu ele Itali lo ia ele Itali le lo ia ai foi le suipania talo fai pe o leo ve vesi le tunu ona nafi na tau ma fai ai le isi vai tasi fela le a fianga le mo le vai e ui na ua vai fa numero ai tu malo vai na tasi le melo fa mtana mai e la ngona I tino fale a lili is fale a lili le ua vai tatu fale a lili mua ma le fale a lili lua e vai na le ma fai e un tatu tinea le reality o tō finga o sa mua mai le amatanga ioi tusa o I le na oso mai e tu tonu fale a lili lua aisia langa mo ia o le ua vai mo ma le lua fale a lili e la ngona le fale a lili mea o lo tula mai e la ngona numela lua numela tasi aisia so leo le tu malo o atu tatu whainga malo terui ma vai tasi ma le lua but in the reality o le toto tino ma ano faa le tu malo le la o tatu tino I whamsino lea le na tama whai ei whala lili lua is one of the interveners. Ioe, e sau e toa lua I ala ua tangata wha lave. Ioe, I tu tonu le whamsinonga lea. Toa lua e pita ina, lea na mai nei fua tinai. Tinai e whamsinonga. Ai a lau lai whamsinonga. Ia le vaenga, o le se fupa sene le toi loiro nei. Sa moa e tatia ia le ngā ruenga whamsinonga ia. Ai e le o tātou so le e le o tātou so le I polonga mani vale tātou te wa ai ai tu inga tūlanga whapene. Ia, asi o tātou langa talu mai le mea lea e whasala I le observa. Ia tu ai pia whasala launga le observa ia. Wow, mo waina na fai tau atu e o te whapea. Au lele, whapea kai kai mai langa report tua o settle, o uma. Whapea uia e mai langa report ua tūlanga fōrele ua maua whai unga ua. Io. Ua whamaunia sa tura whono. A lele uma. Si vangna I te si na whanonga ua uma. A pio le winga le lo tala o le mata utia le. O le ngā winga le fo newspaper o lo whai ni. Ia, o le nā. Ai tātou ta talo. Tātou ta talo mo o li whaamasino, mo tamai tai whaamasino. Ia o latou whaamasino ma le tonu. Ioe. Ia aua ni I whai a leanga e tasi le mea sili o na o latou lava whaamasino. O le whakatsinga la, na sa wele I unga o le mele, e le mawhai o na activate
ia se 10% unless se mea tau whamasinonga. Ia le foi la. Au le foi la uta tu whanonok ni. Le foi la uta talia o te au ili. O ani mea o tatu te vai ai. I le vai foi le tu se lau alau le whamasinonga le ta pipi. Te vai po le se vai ngā le ta pipi ro iai. Au me siri lana ilo. A fai nei la ai pe to e foi fale alili numero mo to e fai se la palota. Leo mautino mai ia safata. A fai nei la a te malo mai se tamaitai i safata. To e tu rua se tamaitai. E maualunga atu ona pasene le la tau whatope nei tutonu. Ia pe fai foi fale alili to e malo mo se tamaitai. To e le to na mira se tamaitai. A o lea lau activate la le pe o le mele fina o tu e nei le ia le chapipi. O fea la ta o toi ungo nei mea. Pe a whapeo lau toi a lau e whamsinonga e toi tala tanoa ina se vision. E o lau le titilo iai. O lau le vai lea le vision. Lea se va ainga ale wale ni toi a lau e whamsinonga. O anisi mea i tua. Wale ni toi manatu whamsinonga. A lau e whamsinonga ia le a foi. I whala lave le chapipi. Se vai. Tua uwa ai ni tangata sole ua matua le loa le me tau o lea. Tua o tusa o lea ua whape nei tatu atunu. E leo le malo o lo tula i mai. O ai le tangata le whape tatu atunu. O ai le tangata le whape tatu atunu. Ia na petu te whiwhiwhi tau. Ta pāua le tangata le ua whape ai sa moa. Tu lepa. Malana hei tapipi. Ioi. E tu se foi la pe whanongo mai i tu le pela tala le te whai atu. O lea e o tasi lea ngana i tu ina lea. O lea no fo le leile atu nu. Ua fe pisa i, fe misa i ai. A o ai le whai ere mea, o ia. O ia to tasi o lo whai ere mea. Esia. Whai ina e palota. E le nofo le leile mea tangata whai ina. Ia se vai. Oso whaalava i whale alili. Ia le whai oto e oso mai e ui na latu malama. Ua oma na ta atia i ngā whono i le whamsinonga. I unga whamsinonga. I le taimi activate ai i le 10%. They knew very well. Ioe. They know very well. Ua oma na whaile mele. Ale lava to e oso sofa. But, ia, tatu tu i le whamsinonga. O whea tonu le mawhauwhaunga o whamsinonga ua latu alau inai le mele. Na ona o tatou tam whai atu e whailo atu, ia se tatou fo i pito la au. Nā ele mwhain tatou tu au noina mea ia e alu whapeni. E au noa mare tatou wanga i atu le tatou atu. E wha malama fo i le pito la au. E maise le malo o lo tula i mai i le so. E au o na lango ina e ba. O whela ata o tori me ta o le tua ngai. O whela me o i e whai e le tua ngai. O le o i whamsinonga. Lāne me ta o le tua ngai. O la tau manatu e au mai e whausi ai se me tasi. E atia e ai le atunu. O lona winga. O le tua ngai la vaia. O tutono le wharfono. O whela me o i ai. O i whamsinonga. Ia. O i whamsinonga. Ua whaile whamsinonga maalo whanga tuila epa malana vai. Ua whaile whamsinonga maalo whanga o tuila epa malhe chapipi. Ia le whaile vevesi whamsinonga o le minsta o whamsinonga. Whauta tatu iai. I le ngata i ne filosofia le chapipi. Ai le te i whai se tala. O le ua mai le tala ale loi. Ia porta mata i o maunga. Chang. Princess Chang. Au mai se wha mauninga. O ai tonu le tua. O le tangi lea.
e te leala tala tau whamatalai ia le whapea fia whamasino pe tasi whamasino pe lua whamasino o le mea o le whiloa. A whai ua tea le taimi o tangi o le palota. Le la whiloa pi o le tau ui mai sa ilinga ale lo ia. Po le a se tala ale lo ia sili. Ile lo ia tuto tasi. Ia po le private prosecution le fai ia kisla. So le fai ngofia so le na whamatala nei mea. A o le tangi e tangata e ngo ia urungia matawheo. E leo sea ana e nofo i vaiusu. Ia lela o te po, sa whapea o nei le so po ana nafi ia po ia. Nafi Pita ile o te po, le ropo le arte mina te po ia. Io e. Ia si wha o te atu ngai sa mo. Oka se ngasu sori. Oka makau kia o ngai whainga. Ole matua matau tia na wha. Io e. Ele ngata ina sau le ali ira tau ia. Whaila na tangi ai leo se tangata o le tumalo. Whapea fo i se tangata ua ngangau se au polapola o lai e whai lana montanga i tuton. Tere lo lapa whawhena o sor tangi ia. E o matem nei ele o tali le minsta. Ele whai se tali le minsta. E fo i lau tue tarsanga i elo ia. E fia maua, e fia i loa le whamisinonga. Po ua iai se fina ngalo le lo i sili. I mori yanga whaasanga i le minsta. Io e o whamisinonga. Ia por tō wha whesolai a pulu tusi upu. Ai, oi furi whai. Tunga mala. Ole matua i sa o asuru kau sosoro ka mawhau e whamakalangi mea sori. Wa i mata utia tau fo i masinei pale mia whato asau whai i lana no fo inga mole ua i taimi. Pitai. A whaila vai aule atua ma le tatu pale mia malana kapenita. Ni se me whapuri ngai tatu. E ai se me whapuri ngai i re whainga malo. Ai te vai atu pefu o le mea tula i mai le matonu u le vai asun te nei pai ngā matai lea ua se apini e kou viral le ua o lo uso tua i le sa whai fu le ainga sa mali toa la ainga o le mali e toa ngā tuitasina le na whai ala tu nofo le vai asun te nei e le ai ala se senga o mena le na reveal mai e nisi whainga fu ma le maliu o le tausonga o le fionga i ni pale mia. Lea ua tatu wa ai le vaa moni o tangata. Io e. Piwa o ngā mori mau na tatu whanongo longo i ai le atu. Nasa sangor sa whaile ma i le maliu le ata. Na mai moa ina i le atu. Io e. Au tō whanongo longo na sent mai paanga fo tatu le tio i le mori mau. Na mata mori mau le pale mio le atu ma nei le mori mau. Straight tie straight to the point. Mafuanga io o le lato foi tu pe paulo tangata la le pe e mamao i lunga tu le apa. I le ngata e mamao i le meta unga fa. E mamao fo i le tupulanga. Io o le lauri le marito. Pe o lana first cousin. Tau songa mo mua. O le tua fa fine o lon tama.
e whanaua ma lele na maliu. Ia tu lou o utara no ina me ia pe no vai atu tu sa le ia utara no atu le mele male utara no ile sa fa ile ai ngolo matu le fo ina fele le solo ma mori ma wina ia le atu ia e winga pa a fo i orta mai ta ile na o ta fia ni sa moi fa sno au ila le meta ole ka fio lai so le to inga mori mau fa pena na fai so pese peni tala ni fa msinonga peni tala ni fa msinonga oka se tala nga fa na fai to ina ai fa longo le lema e mata ia le tanga ai tua pata tua e fuai ona sa mo mua le mori mau le pandemia ia tate musu e tala langa o mea fale ainga pate o le tatu vava i umala vai ai ua aveo o i mea neo maliu manofuanga fale ainga e tauna fo ie ai matua le mawhai ale to ina reso o upu o le mori mau ma leanga inga o le mori mau na o au fo ila whapea if I put myself in Lauli Siu I'm pretty sure I would feel the same thing o fea le mea la angufa mai whapea to ina e malie e ua nofo mamomono tu iai male a fu le tau o le mea Papua New Guinea le le tau o le le masesina ata o te le loa to ina po le to ina pe ei sona mafau pe tu na pele te fai atu e se tau o le mea lo mafau fau mua a o le i mavava i lunga le ngutu tau ai o mea ia think before you open up mafau mua whapeta ita ai e mafau whapeto ina na mera o mai foi le tau me le grandstand e po le ia le upu foi le na la foi fine le ta u foi tono le o le fono matai o matu ia lenga grand chief for the grandstand ia por grand papa ia por lava o Papua New Guinea no forto ina ma papau mai ilana mori mau o le mori mau ele tu sala ngono tangata ma fatia ainga ma fatia to rua ma fana weana tonu le tino maliu ela tu me tu nga mau fa pe esna la tala mai le ngafa e o mai ale sau le palea sau vai monga sole o kali o tano foa mo ta mafau tano foa mo ta mafau fa pe sole se foi ni ko nga me sole ele tu tupu ai file mu ele mau ai se fer faninga ia lenta o te le lope na mo se fer faninga ele na upu matala na fetongi ele ke te tonu wile le to ise vai fo me ai se langa o mea sau fafo o le tangata e lo ai le mea leanga e le o mea o tutonu a o mea sau fafo o se mea e te fofonga i ei ma tautala mai ai e whaamatala mai ai huiwa ioi i le mwhaina i loa i le mea e te manawa i nei tutonu na o mea te feula mai i fafo e whaamatala i asamo le tu inga tangata e ai lo tangata ioi ia ana e le alu e lunga e whailau mori mau sa i lele tu le epa e le manino Samoa
e uli pato i loroto. Io. Ai ana e no le leia ia ai foi faisa mo mau la tu so pese. Ta ngone la tilo le mo mau le lau ia malito. Malang mo mau. Na lua e goele le se senga. O le se senga le mo mau le ta i o le malo. Ma le se senga le ta i o le tuangai. O uma tangata i faru to te mata i le mele o te tala no tu. Ona o tou loela i ele sera o tala le tam tala. Io. Ia ta fa peata ita. E tala mai le ngafa. Ai pe la talata i tangata ua maliu. Ia si tamali i ua maliu. Io. E tala mai le ngafa. E bala i sini. Io. Ale talatu ia la uria marito. O Susana. O le tua fa fine o polata i vau fosi. O polata i vau fosi. O le tamā o le la uria marito. Ia se vai. Blood connection. Tilo le leia. Ia vai le ngafa le talanafi. Tala mai, e maua ena through marriage. Se fa utana e. Ale la tu le mea o le relationship through marriage. Pai tu ai ngā mori mau. Ele aba e tofi fa le malo. Tu te pule sa loto i teimi o le lunga le podium i le teimi o mawhatianga o ainga. Ele o se teimi le tu te atu e maratou fia i loa, maratou fia tangata, maratou fia eisia. Na fua na tala mea. Langa e iai le mafuanga o upua matu mai. Pai o ne utou fia mena. Na fale le ngafa o tatu ai. Utou te o lunga matala i lunga. Eisia. Langa i nai loa le va o tangata. Mea ngai loa le va o tangata. Kala le ngafa i mea patino i mea tarafe ngai teimi o maftanga ai. A lo tang la le ngafa i lunga o mea faitele. E o foi mene te tu ai. Ta otto le ngafa o matu ai ngai atia. Ngafa. Tele fi tu talai. Tele fi apa tu e lunga nei mea o pera ta faila. E o foi le ngafa le mea ta uole ai nga sa maritoa. Sa maritoa ta tia le atia. Hele se mea te no fo ma fapea. E mena i roi le va au tangata. Io e. Ma se vai waru ni to ina tala mai nga fai. E kala mai nga fai sa unga sore true marriage cinema. Io go for sore io pe mena. Mea ngai mua. Io e. Fai fa labe o ainga. O taimi o whanua noanga. Ile ni taimi e whai to inga mori mawia. Mori maule na whai e lau ia marito. Taimi kongu ngā o ko inga mori maunga. Ai leo le mai mo ko inga mori mau whapengi. E mamonga koe role ma le Grand Chief. O le ana Grand Chief a Papua New Guinea whai. Whapea i e mari. Whapea i e kari e intangata. Io. Ano mo whai em koe ka o koe le valeo le whawhingi lea whai e tala. Masona foi vai. Io. I loa toi malona vai tele. E se o ka whangoa. E se ro te whanoa. Ia tu i ngā whainga whapene. Io. Whina vale le hitau pipi se 10%. Sa mo le asa o whaatatau le whainga. Oka se whanoa noa o le loto i e tu i ngā mesole. Ape ia le lau tue tala no tue. E ala mo whanoa noa ona o ta atia le unga o whamsinonga. O ta atia. A o le lava e tue langa mai. Peo i nai lango nai se whanoa noa o tatu po kalame. Sa moa i eile li ina ua whele le solo i lunga ana video. O le tangata e ingo ia autanga vaia upa. Autanga vaia upa. E onga ana tua inga. E onga ana tua inga. Tau whaleanga. Arai whai tono samo. E o fo ine li leo.
lau sunga lau fionga le ioi lau fionga le minsta so fu malolo ina lang te lau sunga nai te umia le meo le a autostusio le vai fa fai se tangi tangata ia se tangi le lilo upa e po ai le ngoa upa po ai lava le leia na tua inga leva na fatau le auri le mali toa mana tangata ila isa watu se ava no se fatau rato sila to tatu ma o te tauna ave tauna su le foi tangata ele tisil tapta wale na no me ele sunga ile laudi le mali to po le fionga ile pare o le whamaina o mo meo tupe wha mea rofa o Prince. Lea ua manino. Slow le titi le atunu o tātou le whamaina o Prince ia o tupe. Lea lau whamanino mai e le tātou pale mia. Ua te tau o na whaanatinati poro keti le whamaina o tupe nei. Au le toe apa mai atunu e toe whafo ia tupe na alo mai ia tu fafu ringa taua o tupe au mai ma meo o manoa e noa mai ai i le sao o na whaonga ia ma le tau mwhai e toi ai te mai satu ma ia whaonga on time ia tupe so o te lo ele o afia i tupe o poloketi lea le miliona o te manino ele fina ai ia poloketi fo ie na tu fa ma piu le na to lo mai le fiona i le parnia ia le taua o le fa na tinati o le tatu malo ni mai maune tupe ia le tu fa fo ia tu no te tele ia potonas o la to na o mai tupe ni mole a tina ina o lo tatu no leo fa lo mai o le a host te Samoa i le masina o le mati o tosa fo e hostai e malo Samoa ia le ato Samoa talk la tu fa wow ia e pe o la uva inga le maftanga le pe ua mafana fana le maftanga al pale mia o Samoa ta i le malo tuila mamanu io ua tatu va aia iai i le meo le tau singa o le nofo le lei o le vā whialoa i o malo i lua. A le whua langa le wanga ia. Ma whai tala whaaleanga. Le ua langa ia le afo. Ia le vaenga le tapiti. Ia ma tau ma whai tala whaaleanga i le sāvali. A le tatu malo. No, it's tuila. E le nofo le lei e sa ili masai e sa ili se mea ia mautino ai e sa o lava latou i mea uma o lo tau whai ai. E sa mo le atu pele. E iai le teimi tātou te wa ai. A whai wa iese si wa langa leo te lunga o le porkalame o te reo loa po le ase whai unga o le whamasinonga teimi nei a whale alili momua. A whai wa maua se tala ese matala le no whamatala momua. Se tu mai se silunga i fa mole io o le vaenga na o lo pe o le o lo tutu mata i le tatu por kala mele ni vaenga o le aso ia o le o tatu no marteni io le fula o tatu mai i le tatu pa anga fo i martatu malo masani ia le to fa mo fanua tu pai machera ia le avano Tarofa
ia malo le falau manuia malo le falau manuia ma fanua ia i te atununga o le fo'i ua tai le asolua o le asolua o tau ia na to le asolua fo'i o le masina ia ma to le asotolu le pepe mea lava le masina le fatau amata a o le taualunga fo'i o le nei tausaga ia talusia ia umatu le nei tausaga ma tau umatu le fa'anenefu o mea o lo mai ai o le te atonu le amataga o tausaga fou o le fa'ateteleina fo'i lea o mau mea le nefu o lo fa'anenefu e nisi tagata e le isi vaega a o tatou galuega lava ia ma fanua ia o le taumafai fa'amanino fa'amalama ia nisi vaega ia o lo tatou atunuu ae matu ia lenei avanoa ma fanua e te taunoa ia ma ia lau o le fo i se finagalo talanoa o lenei afiafi ia ma fa'aeva le tofā ua le fa'afoga mai i lenei avanoa ma le fa'aloalo Malo tula epa ia fatalo fatu. La sunga tula epa ia ai fua umina no fo ia lo no fo le nei o udi. Ia mole atu fatalo fa mai fa fonga anga Samoa i sunga fa fianga inga mola tu faletua i so se fata faitaulanga ta mama tina ma tutua i te tonu a inga e me se foi te tonu ma o ngasi ngasi pa pea ai o tangata ma tutua le male mamalo tatou pa anga masani ma o male ta au nanga le nei tu la po fi se tafa la langi malo le langi langi malo le soifo ma o malo le folau ia alo mai o ni o tonga o tatou talafou me o tutupu me sa tutupu ia ma me o lo fu e tutupu ai paule me ia tatou ma o pele loto ma o lalo ma o le tatalo ele tua fa tasi mai lo na file mo tatou malo fa'atai mo le ua papa me fo'i ma failo mai le tatou atunu a me galuega o lenei aso pa me fo'i le tau ia auto o le se mena o va me mana vai tu le ia le mele ma wai te no foi te tono lo fise le aso atua e te saulo i fafo ia e tai alo na saule ta ma na ile sulo le la a le wa mana va nei o so mai fafo sa we po le pasima le train o ko any ti munga thank you ia malo o e te tau mai nei o lea u te tala noa i le o lea o te tala noa i le maliu o si ainga po i lea si tausonga o le tatou pale mia lea na fale la wasi po ana nafi ia ana nafi no po o teu ia si li pe ai pe e mawa e so le no batua ma le fainga sa fai fo le matonu Pita sila le tawai nei mo social media ia se vai o mea na tupu mai sa vai i le matonu ia le makua so lo langi so ale fa la ale fa wa mai se ka amata tu isi mesi nene ale tu langa le le fainga fa fo tupu le tau i tu malo o au ia o te whawhetai. Ua o ngā le a foi le tūlanga leo le whawhotu tupo le tau i tūmalo. Wa mai manino ai le tūlanga lea Wa mai manino ai le saunoanga a se tasi foi o tamali. Ia ai mai se foi ia le sunga le CEO pule sili ia pali i John Tamalangi. Lea mai le whapea. Wa fautua ina ai le tuo ai nuu ina ia whaia se fuafuanga i le mafine lea. Ai le i a apa atu le a inga matapa au o sa mali e toa mausoni ma le tu malo. Wa whaata sina ai le nuu a inga ma le afioanga. Mana ia tele wa a mai manino lava. Whawhetai fui o le lungo YouTubes o le wa mai moa i ele lalo langi. Ia mai se foi o la tou o le la tou te lango ina le nei tu ainga unga di i whapea. Wa matua i mana ia le mai sa o le mata upu. Ia se tato taria. Bo lea wa ele tangata whapea mai a wana po e pe e amu ia ile. Pe amu ia ile le a foi le
le fautuanga le sa ave le sunga ia Padi John i le lato le se lato sao e o lato i tu ainga a mai pe amu ia mai le ke fa ko ia fa to ai lo ale ke le strip away o le swafa matai mai ia ia tua leanga o le amu ia tua leanga o le amu wa ele papela na o sala ali ngo si matai le na o tu momo ele na o sala ala mpani na o kilipi le na mai ele maua ila ia pali ila li o ta e maspa le sa fen fo fitala te le fo ile tu ala lole ale le sa fo fitala il alanga le tipi mai nga kilipi le na to lu o mana ia mawatu sa noanga Pali John le na fai le suile ia ainu o no fo mai fo le fionga al fon fitalai ia Pali li o ta e maspau sa te tele fo itala na la lafo ia le mafo fau ai sa va ai tu pela to pe fai ese fo fuanga le tu le ia le la wata wawina na te tele ia wa mana ia la le wa tu sa o mai lava le ai se fufuanga la fa ia o le tulanga na o le apa mai inisio ia malo ia wa pela o tau maturan me mai matonu vai aso te nei le mele tu na nafi o le mele na tu na nafi ia le ta tele se ta tala i me la o le me fa la lai o le mori mau le na fai la sa uti le sila sa fa lo le mori mau to ia te malama le manino le mai le fionga le li pa le mia o le mori mau o le mea te fia fa mama faina tu la epa ile fa fonga anga sa moa e matua i so o tanga vava la lata lava so tanga o le fionga le li pa le mia ia ma le fionga ia tawa o tawa sa tawa le toa ia tawa sa tele no iloa ia ui sa mo wai mantue o le mau te au lotu ma le fionga le li pa le mia malona au ainga ia le mau te ilo o le toa fine leo le fionga ia polata iwa fosi ia le tinao tawa sa o se peho o se tangata na tala ititi mai au o ta iloa e puta lava lona tino mai ai lona la ititi le o aina matua e manino ia le amainga le fionga le li pa le mia o le taimi o latou le whaawaeina o latou o langa i o latou matua. Le foi la mona a mai sa o la wa. O wale iei se wale mautonu lo na ainga. Wale mautonu lo na ainga. Wale ilo el whana wa Susana po fie le tua iei. Le tua tamapo, le tua tina. Ia, ma le foi na mai e lola na tua lalo. Wa iei lo na nau ta inga o se lao lea o le ama whaiena. Fau ese fofo la mea o le nei mata upu. Ona o le ale whaafonga ma le mai mo mai e Samoa. O ia o le pale mia tai o tu la epa o le tai le tuangai. O le nei whedhesia i whape nei. Le whawatutu whatasi mai tu. Ia o le tūlanga ia ui no titilo iai. E le ai se sala mo moni o tu ina ni o tu la epa. E le ai se winga wha mawalalo ina lo na loto ma whai. Wai lana moli maule na moli na saunoa le fionga le di pale mia. Whai se tonu wa tauna tu uli nei mea o mai anga lua whatas. Ai tu la e whalunga tu lepa mea. Ia tato wolunga ia Yesu. O le ai ia tu ina saunoanga. E wha o loa taua. That's to my own opinion. E wha o loa taua le whaingola na saunoanga. Na te leo o mai se me mau se file mu. Mau se nofu vale lei. Ma le fo i tu o tino o le ainga. Ia o la wau talina iai tu la epa. O le mea le mana ia. Pe o le ua whaonga le maliu o lea te mali.
Eu mai ai waru ai lunga e voice lona Whanonoanga. lona te ele whanono te le va O ia le te winga lau tala I le fionga le li palmia. io o le tu o io to ina we ia whaonga that's le foi e se taimi wa o le mariwa ia whai ai mo mea mori mau ai pe o lana mori mau o whai e tama whai e tau mai I tangata I ron te ai le o sau e mai se mori mau fore le I whaatupu mawhanawhanai ia le to le whatua mano whaalo mana inga nang o taimi o me whapea e sau tala ia e whapa I tau I lau whalongo Yo e. whapa I tau I lau whalongo ia le mori mau ato ina le na whai ia ma ua le mamalu ai le maliu I mori mau whapea. Ale sea me te titiro I eitu la epa. Ele so tanga la lea. So tanga ne pala taibao Susana Tawasa. Pala taibao lauli al malitoa. Very thick blood connection. Ai wai whaafafonga la ile ngafa le na tala tu la epa. Fa sau lava. Ma tua I vala I sini. Tua I vala I sini. E tu maolo o sotanga. Ai ole ai oia le fionga le li palmia. Ole ai oia tangata e moni le alofa. Ina ia tu fatasia lo na ainga. Ia tatova ai ele toina. Wai vai ele tu lunga fai mele ngafa ma whapea mai. O ia wha malau, o ia le palmia, o ia lea, o ia ole Grand Chief of Papua New Guinea. E leo ni mea te ulangia iai. Mea le tau mawalalo inai o ia. E te le ula I to inga mea whapea. Yo, se tupo o Papua New Guinea. O lea e sa wei te lau mai lunga le maliwo. O lea tamadi. E mina e te whai atu ai fore le it's very shallow. E mafopau io le tu nai. E se ale teimi o le fiamarie. E se teimi o whanonoanga. O le teimi o lea e mawhatia e mesa le whatua mana no whaalo. Ia male ainga atola. E le te tauran sa umato I ngā mea ua ele aise ele te le lopa mea laina tu tonu I le mea leo le Grand Chief of Papua New Guinea. Na foi lana te loa le mea na tarie le atunu I lantenia le whaira na introduction. Na sa role I insert I tono langa whapea e tarie tangata ma ele loa ele vai tele. Wa loa I ale vai tele. Yo e pere o la ua uleva ai ai ana na file ele live le maliu langa o te manino le lei ele very close ia o le sotanga o tama ia le fionga le li pale mia ma le fionga ia Tawasa I taimi foi a ono nofo la tau I sa le ufi au tafole o le mobili le pamule a le mobili ia o ngā tonu ale ai tua I folo o le Apollos futasi me sa fai ele le fale kalapu o ina tonu ai ele fale o matua o le fionga ia toa au sa ia po ia tele na matou lo ia va lele ia lo na ingoa au talavo ile le tolo ile fai ele swafa. You know, it's so sad to see because I know Lauli is so close to him. Yeah. Manatua foi lena ta mai moa uma Samoa. Sa mai moa uma Samoa ile o ia le sa avea le sii o le a foi le a singa a le tutino le au Schmidt mai sa foto. Le na momolia mai ale le a foi le atu alo I te tonu le ainga le fast. Talo fai. Taimi lava o lo ngase o ia ai sa tu lava masavali fatino lona tiuti o ia tai ia te uluina lona ainga.
Ia ele matua tele seli ma ke kupuna le leia. Ia tātou te tupulanga whātasi uma la. Le ono tasi. Ia. Ioi. Ia. Ia ona tanga I mai rola ia le I le. Le mele tu le tupu le tele lo ne to maua se fai unga le famasino. O le sa o wi jata whapea la in session le fo le court case o le ia fo I ele uma le whamsinonga loo whai lava tawa lumanga le whamsinonga. Ia o le mea fo le langa le ua ba me le oso vale mai ale sevailu. Ia le lo fo tala no ai tangata fe avia I solo. O lunga lava o le tau whaleanga. O lunga o tau mawhainga e tau whaleanga le whainga malo. Ai pēr no whai atu ta whasoa. Tātou te tā lia alo se taimi nei le fiafi po te o le 5. Po o tā e au tātou maua I se au te lenga moni o le tūlanga o le case. Lord mele tam whetua I o le papea tai te mai malato news wa umale. It's done for today. Ala winga tonu na le whetua le tala tula epa. O winga ia o le tau whaaleanga. La me o le mau o le tō whawha atali se mae a le lei le whamasinonga. A mai au ili eila I o se whamtalanga. A le nana mai whamata alia mai le taimi e tau mai eile mea. Ia e lau mon mau. Ele ia se whai unga le whamasinonga o whai ei I nā tūlanga. O lai whaatali le whaasolo te warumanga. Ia, mana, ia la ta nota ua iei I tolu se furua wheleo au mai. Le umala le ia le whamasinonga. A leo a mai tosu, o whela o se la ua whelena ina ai ma whai mei, o whapera na tosu ua wheleo o reveal mai. A whai la tūlanga tonu ala nā tula epa. Le pe whetua se tala. A mea se iwawe mau me se tali o le whamasinonga. Na tātou e tala no ina ila ia. Wa iei alani, this is what they call ramifications. Because o tua inga le whaia, there are ramifications o nei tua inga. Le na o mai na lau, a mai lungo ala leo, a mai lungo lato live, a tatanoanga, ma leo ngali I vālea nali, ma whapea mai. Leo wa whamaonia, wa iei whamaonianga, wa iei recording, I le se lau afi. O whea lau I le se lau afi. Whea o iei le se lau afi. Whakufonga sa moa, wa tau tau le pua malafo, wa tau whamasino, wa tau tua I le leanga, ma whai e ini whai tionga tangata. Oi, ai o tupe palo keti ne wo e fōai. Le ai. Le wha o whape mai e tangata. Oi, a o wheme a mai e ngei mau tupe, ni tupe ale malo, wa tele le whai tionga. Ai le o manino ai la. Talo ai la lea. Le, tau whaleanga len whamai o se lau afi. O le meo le tau whaasese I tangata a. Mea tonu ana le tupu. O le tūlanga po lea ia ua lela ua. Nele ili maua tonu le tala. Ai pi o le mea po le kanoa tua I o le. Sa tau matea po lea le afianga o le matu whaipule I le mea lea. O le mea tonu ana tu la epa O le sa ta whasoa ai. Ia. O whea lele connection. O lele connection. O lele connection o salafai ma whalea lili. It's way at the other end of your tumua. Ma salafai, whea na oso mai e na mula ulu connect mai I mata upu. O ya, fo ila ia tu la epa. Wale na maua. Sa whaulu fo se si intervena. Sa whaulu se si intervena e le fionga ta Eloia ia fui maono. Sa Rona Bonifacio. Ina ia le fina winai le lato la lango. Ina ia amai I tua le mata upo le lato I tumalo. Ona whape wa vale fonga ai te tono le tumalo. It is very sad to hear le talia le whamasino sili.
It is very sad to hear le tali el famasino sili. Whapesa noanga CJ. Il talo sanga ia whaleani li lua o fōlinga mai o le a toso umi ai le mata upu. A le o iai sona so tanga mautu le lei. E alai o na tatau o na talia el famsinonga lato tau sanga. What does he mean by elese so tanga mautu le lei? O le so tanga le o whaleani li o le tumalo. A le ala le so tanga le HRPP I te tono le mata upu lea. O le so tanga sawa o le interfere. Ona lea o le a mio leanga o le taula malama. O le taula malama. Le tulanga tono ana le tupu nei. Na o maila ia se manatu tu la epa o te lo epe le aso manatu iai. Na o maila le se manatu whapea. A whaila whawhena I ele connection nei. Whawhena cross ma le connection nei. Asa fasali le anga tolu aluanga ia whaleanini. Lela o whaita watu nei I le tolu sifulu afe leo wata utino e le fionga ia tuiloma. Ma whapea mai ua molima wina e namula ulu e whanatoe ma limongi. Whapea lato te molima wina na lato whalongolongo is a recording. O le fesili la le recording le nei. O ai la le na whaia le recording le nei. E te lele a fianga. Mai le piano nei loa. Le piano le o le tulanga fole le o le va so tai. I o le po isa fai fai pure ma tutu mano. Na suru ye le tata le te mo so soni. I le tam fai aventura le tangi. Saurola le oranga alu la fai mua I ai fo. I ai. Oi fui ngone. Lupe. Le ai. Nena tangi atu lupe. Tuloma. Ala fai kuloma mua kam fera ame ku mua nang kan ya saula ia le. Connection na. Te va ukala ka ku ia. So o le mela le la tutu loina tu le epa. O le lau whapea o namula ulu. Le saonga lea. Na sau e talo sanga I le sa avea ma fonga fetalai. E ta tala e tuala na tangi whaasanga ia namula ulu. Ianga ia fo I whato singa sa whai. O le lau whapea tua I le lata noanga. Mua le lei. Alu mua la te tala noa ia tu loma. Na e sau e la ia ave whaile tā tala. Fōlinga mai la. Ngā alu e whaise la fono face to face. Pe o le fono la le ua fono ai ma. Ai mo como ia le faise fono. Ai wa fai telefoni Ia o tele lope na fai telefoni pe na face to face every call mana tua en fa every call dinga lo ka ngom riska ka kele o rola every call. So either way. Okay. So he can do it either way. Pe face to face pe a foi. Pe o meio no tato ma fo ia. Pe face to face pe fai le phone call. But on memo tinoa ua nofo ma record le tanoanga. That is very pathetic. Yes. That is very low. But so to the fondo. Yeah, that's very low standard. E le ngata foi la ina nofo ma record. Ada lo ave fa no ro ile sata. E au noa ma se fa tangana tangata. There's no le authorizing ngai one. You're right. One Pero connection na. Connection na le o mai o matu sa vai. I falari. Okay, kai mata. Se tangata ta o loa se tulanga o ngā wenga sa iai. How low can you be? Le matanga le nei me wato whaia. Ia ala ta whainga e alue e whaalongolongo e le tau vai anga whauwhai. O lena e sau whaitu e to o tuli o e ia e le fionga ia pali I li o ta eu. E ta tala I tua lautangi. O le meta ua lapa mawhanua. I mata alia whamasinonga tuturi loa la fisiria mea ia.
na vatu se whaatangana ia te oe e record le lotano. Na vatu se whaatangana ia te oe e te abe whaanongolongo e nisi. Na vatu se whaatangana ia te oe mai the first party. Ia wape o mea ngata pitiro e sortu la fono. Io, e ata te whalongolongo atu I tabloids ia mai I Betania. Murderbrook. Le wa overs funtausanga. Le sa o ai le tūlanga na oe lama whaile le secret recording. E le whainala na toe mo li ai la tau. Which is, I'm pretty sure. I am pretty sure au whafonga mai le tātou waenga whai le fast. Ia mai se foi lo ia. I doubt ne whanongolongo ia tātou lo ia lo ngā lulu le case le nei I whasalaunga nei. But momoli atu ia ni a foi ni tualalo. It's about time turn the table. What the tau o na modia lola I o namlo ulu. That is so low. Very low. O le mea ka ua le melea na le sa tatu tau mate uma. Io e. Lava me o loku mamau mai ai. Ya lava ia le lava mangingi. Le fatoa manino ai I. E le ala se senga foi o le case le nei. Le tātou te tala noa nei. Ma le me foi sa tātou tala noa I le case le a anatasi. Ma le sui le ia fale ata tolu. Wha te whea. Lea le mea tula I mai ai. Surely. Ia. Ia. Leo lete sen me kangaka ia mo me o tu singa tam sinonga le tu pone. Yeah. Le te o mai DCP o le te whaanga le AI mo me o voice recordings mo me pena. Le maria te faitau ti ia si marka po kala min ki faitau fa lele por sa. E mali e lava because they can go to the extreme as we all know what the HRPP are capable of. They can go to the extreme if fai nisi tūlanga mea whau e whau popo, ia. O le si mea mawhanua. Le lafra tatu loi po I le nature mo me o le bainga o sa mua mai ana mua. Le na tu le mero le HRPP vai fa numero fa pe ia. Le la wo so mai ia fo. Fala lili lu. Ile la ngona o la toa fale ali. Moni, Yo, pe tasi pe lua. O matoa fale ali. Ai mai te na le Pe met fam sinonga si a vatu ia ni ia fo. Ia vatu di fama nyanga o ia ni me uve vesi tutonu o le tumalo. Ale mai ele tumalo le la ngona. We are fale alilis. No matter what o matoa tangata fale alili. Mo le upule na whaailoa e te maitai loia. Ona ua autasi uma I ai le tumalo ina ia tatala I tua le tangi ua vale fonga vaa I te tonu le tumalo. O lo o tau mawhai le tumalo e fofo ala mea se awala ina ia whaafile mu ma maua le whealo whaninga o tangata le tumalo. Ia, e lepe e fōlinga mai la, e ignore la ele whamasinonga, le talo sanga, tusa o suli o ainga ia whaafale alili. Wa ele alu tula, e pa ele alu le HRPP, e whaise whaale leinga. Na le paulele mai whaavevesi tātia. Ia e toi tinga aina lava tangata ia le tumalo, e o toi fofo ala mea, ina ia maua se file mu o le lato, a le le peno o whai atuai, o le saunoanga la le whamasino sili, le whapea mai, o fōlinga mai o le toso umi le mata upule nei, ona ele o iaini so o tanga mautu le lei e a lai, ia o ani so o tanga mautu le lei, o se whale adili le HRPP, o se whale adili e namula ulu. Ioi. E langa te tau le tau sanga whale adili lua.
o le vaenga o nofo le lei, o le taumawhainga ina ia nofo le lei mawhile mule tu malo. Sa whesiringia foi. O le ala so tanga le lei i le vao le HRPP, ma le mata upo whale aliti. E matua ua numi whaasoro atua me. Yo e. Numi whaasoro atua me ua tau le lofo ia. Ka koe pai me se puru pasene lea. E ka koe pai me i la lava sau sila o lea ua uma na ta oto whai unga whamsinonga ta wai. Tu sa lea so langona ai se ana alawa e le whamsinonga ia le toe se tarosanga mai e HRPP e toe tilo to toa i le whai unga uma na whai whamsinonga. Mele te vai tawa te tu lepo, o le fina wina le HRPP wa te tau lona wha o ngā le sifupaseni le tū pā ta mai tai. E whaate, la mai manino na whaate ia ai le wha masinonga. Ona e le i maea wha masinonga o whainga pālota. E le i maea wha masinonga o whainga pālota. A o lewa una ia ma tu lei malosi atutu la epa. A le lai whape mai, wa umana whai ele whai unga le court e winga ele se fulu pasene. Yes. I le pālokta lua o lua tasi. Ai wholinga mai, o le watalia e whamasinonga, se toe ilo ilonga o le whaupunga le nā. E le whape talia le se fulu pasene o le atu lima atu i le sui o le HRPP. Ai whape mai, ua talia ele whamasinonga se toe ilo ilonga o le talosanga le HRPP. Ai na sau no ai la maunga le lo ia mo le. This is not a new argument. It was already argued and explored in the court and also the Court of Appeal. And there is a decision on this matter, said the 10% quota that determines the number of women parliamentarians had already cemented in court. O le winga, wa umana fai ele fai unga le whamasinonga. Le sa o ilunga le Court of Appeal. O le mela le mao fai nei, peno fai atu, iai fo i tu singa wa mai ele o sao, o le whapea mai I, o se watalia se toe ilo ilonga. Longa winga, e toe ilo ele e whamasinonga. A mea se toe ilo fai, toi pa uale sa mala le uru o le na o e lu ilmata upule nei. O na o lai manino wa umana fai ele fai unga a le Court of Appeal. O te tonu mena, o te roa e se tari le lei o mai whamsinonga. Pato le whawhita uli. Wari e toi allow winner discussion me ta upulea. A reu ta oto I le ingoa tu la fo. I e tu la fo. Tulanga na iai, isa. Te ai vola iai. A whapeo le tamu whaitu la fono e manuwa I meo le fisiso. Meo le apoi. O le kangi vale. Ia ke rola ke rola mo se tali le lei I me lea e mai nei e a foi e tu maua ia le tulafono I lana fai unga o man fai na o ina ria e mai ai o le tele o mea fau le nei to e ina ai se a me wa e tino uai o ena fai e tulafono nei I tulafono whainga palota a le ma faina activates se fulu pasene se ilonga uma whamasinonga ma ia petitions ia fai. Ia lele fai le o mautinoa e toi fai le pai election a sa fata. Ia whawe whena tau whio soi nei la e fai le sifulu whaulu le sifulu pasene. A fai nei la le fai le petition a toi fai le pai election a sa fata. O le sa fata tainga a tu la I mai se tamai tai. Ia, toi fo I ele le lima ia sui. Ai uma enga, ai ei fo se si tamai tai. E na pe to fieni sui tamai tai no ia sa fata. Ai e mawalunga langa pasenge, le pasenge lea. Na fa fela na fai. Lo ina o fo na po tu langa len tupu ia tu matanora. Le na toi avese. Yeah. E ke pifo le fiko ke lo fa le ali, le la vai le lope ki o ko foi fa ali de fai se apo, se fai nga palot. Ai a toi malo mai fo le nasa tina. Ia, o querer fale ton. O fea. Ia, o le mera le ia. E foi la whamsinonga.
O le a tele la tupe a tangata e alu. I le toi whaingo o ia palota. Ai, e whaatali sei mai a le lei whainga whamasinonga le atunu. Ia wale iwana la waiai. O le iwana waiai. Ato facilite le ana le atunu. E se auto e la wai ia whaatanoa. O le waiai. Peo facilite na a. Ai le whapeo wa la pena. Tula epa wa peo le ia whe ai le toi ino tula epa. Wa, you know, he's looking at all corners. Su e po le ale si meto tia. E na o meto tia sau tia lava ia na te amaia. Ia le sau tia. Le kaunta inga ka malo o le whaaloalo ma le afu. Le wale ka o le mea. Le wale ta lolo. Ai. Le mwhan. E wha me ka malo ka imi o kofi lau mai. Ngar ka ngoa e mai tuila pe a whengi. Sorry. Mea nai tau mai se o le loto ti ngā tula epa. Loto ti ngā wafo i tau mai e nā. Lona wa ai mawa lalo. Wafo le sa i lana la fonga sa lafo. O ie le alulanga o ie fea ngai ma plestene Amerika. Ngā. Le, te te no whamu ta ma whau le mawhanu. So ina pe o le lofe tu na ilon tangata matua maron tangata o ina. Pe o whaingo fia na mamulu atu ia o le eise fetu na i fole le tau tau fiofi. Sona le fia. Ia mera le whapeta ata se toia ina aroto leanga. Ona o le tau fiofi leo to ina. Ma ieri teimi sa o e voice e sona le fia. Ia mena o e maliu ua sawai. Pero winga na. No fo mai tau tula epa. O winga i o tangata e tau le soa lusa. Winga tonua i o tangata soa lusa. Couldn't care less. Wal wata aleanga a fiai pai ma la fai e le kea. Bawal me tau dia, people will hear his voice. Ia o le ale me fai ei lona voice. Na o le ino sia. Lele mo tangata soa lusa. O inga winga i na te whaongaina. Ia, ele ngatara. Ia le malolo male hita pipi. Ana pito tolu ale o le ai langa. Ia ma pressure le se vanga le tioia le la tua tama mai ia o le e no fo uma ia sure hita pipi a pe ia la wofo. Tu le o vat tu le pa. Limon. Ese le poto la wofo e alo e lafi. Ese le poto la wofo. Ia no o tangata o le lo ia lana te loa uma ia tactics ma tricks e wha ngā. Ai wanga ngā la vale vasi ngangi. Wha sa e soro sa vali maanui. Una o tamu whai o mea. O na o mea le anga la tu te tamu whainga. E te loa e pio vai fo nemia. O na tu malo. E tonu ana. O na tu malo. Io tingana vai me la tu malo upu ia tu ia I tu malo ma ai alaua ni tu malo ia ni tangata o mai fai mo la tu su. O le whainga tai o le tu malo le o whale ata tolu. I mana tua o limong i le o io se whale ata mau i oi. Wa le umina no foi I le wa pale le sua whale ala le pule o mantua o I to I ma la tona le la wa pale o le whainga tai la I o inga o ngā o le sau o le tangata e leo o se tangata moni o le ele. Na saula I na whainga tai la na whai se whai unga I E ke lor mena sa wale upo sa moa o le tūwhanu. So se tangata e te tūwhua le whanua o le sangata, i le aise, i o mena nata o tūwhanua, e a mio wha tūwhanua, e tautala wha tūwhanua. O lo tūwhua. E fōlinga foi wha tūwhanua. Fōlinga foi wha tū, laki le le tū mo se so whanua. Pe wha pena lava ia, pe mwhaita tū o. E ana sua ta lo whala I iai. O le tūlanga le iai. E iai ale taimi. E fo I sa no la fionga le li panemia. E wha putu a e tumu le fua e se taimi. Ia. O te fiatala ngoa tiri la le mata upu lea ia anatasi. Ma le
ma le leo le nei le sa ave ma le sa ave ma leo sa o ngale na le leo ulungia matau matafeo o fa fe na oso mai o ie I faleata tolu ma o ia ana a o le wa ave langa tangi o le la fa pe mai fa fe no so mai fale tolu tangi fainga palota ana tasi a le o se suita wa ma ele I palota ia ana o le so tofi la tai au o le ale atu e wala awina le mata upule nei ona o mana o mia le fa masinonga ni fa maunga aloia ai tu ale tu tangi e fa ilo atu ai po o ai po wa yai se o le mele na mai fa masinonga po wa yai se fina ngalo le loia sili o le malo e tu ina atu ai molianga e se private prosecution ai le o le loia ale malo o lo fina winga molianga fa so tu la fono o ia inga fa tu la fono e ta pa ai se fa tananga ale loia sili le e faia e le famasinonga ia inga o ta ua private prosecution o le ia inga fa tu la fono e fa wa wai po le tau fia o so suenga o ni molianga fa tu la fono I le malo si anga le loia sili o al mele le manino ai le la fole le famasinonga ele o batua se fatananga ale le foi ale loia sili e fa pe ai o le o fa matu atu le mata upule nei e fa ele su enga as a private prosecution otherwise it the town of atino ele foi le vaenga le loia sili le prosecution le mata upule nei e ti tiro foi la le si tu fc ni ai fa fena to alau nei mo ne fa le wa tu lei mai I le private prosecution na faatulanga ina le taimi e a mai e te tonu ia ni tani ma mea nei fa fela na to e alau nei to inga mea e tupu Io pe ta ua le ia le mai a pe nei facility mai ta ia maunga mua e fia mo mia po ai le tu o mea ia o ai fia te le la po tali sina pele ai o sina na tali wa o tai au le fa pe le fa le se tali le mista le tali ko mista ele ese tali le minsta wa le fa te ia pe fa te ia le alia e mai lunga o le tangi le nei ia o le nga le engage o le fionga te mai tai lo ia if you're feeling here because o ai la le pa u ia le costing o mea uma nei ma mana tua fo ia cases fapia e fai la to down payment it's either 2,000 or 3,000 a deposit on both parties Yo le ai au mai mo di mau tangata o ni ngalo ia ta o le tata longa o tangata ringo ia mata o la New Zealand. Le fa be me le angul o limoni. O le angul le fa ka vale le abilan ta vale le ta o la viai ia le sa o le ndar. Yeah. Yo le fa be le mo fo mau ia auto na New Zealand. When did he know for mau New Zealand? Le mai ia tata ia auto na New Zealand. Le no fo I New Zealand. Ma ka u fai mai o lea e ka oko I le fatu. Se le ai. Te le la ki au ka oko po e fatu. Ia ka ino la i. Ma te se fatu se a e anua. Te le. Me koe kala mo e fuaka ka I mako fakuari. Ia, se te tau o nei mea ta te langalangai. Ioi. Ele matua I fate ia. Matua I fate ia. E o ai I lo ia o lo o ngā lulu e mo le case le nei. Ila malama. Mana tua cases uma nei pertaining to petitions I whainga palota. E iei lato lako deposits e te tauna nā foina. Na tu I te tonu. Ia a le lopo ai le tu o le case e fa alo la le whainga o le down payment. Ma whanua e mauti noa le time frame o whamsinonga nei.
O mea o le palota. Na iei time frame ngā mai. Io e. Pei te tau na wha uma mea nei le whai unga tau sanga le nei. O ia ni whapea ua uma anef tatu e sumai tunu wha keisi lea. O yes. E moni i le saunoanga le tūlanga lea. Mana tuana tu umai le period. I think there was only 2 weeks le na tu umai ina ia whai atu uma submission ma registered ia tangi. Le sa tali manino ia pali i. Wana le valu tangi ia wa whamaunia ma wa tapuni ai le taimi. E te tau ke lo oi. E whoringa mai le HRPP matula e whamalato. E le titiri mai ngā tupe le ta aloi tātani. Pe a fua in mau whamsinonga i e whai. E le o iaia se popole o e. Mata le fua whamsinonga o tupe a mea. Moni. E pe e whoringa mai tātai e tele se vai ngā tupe o sa whai e ngua nasa wai. Io tūlanga na i tula e pae titilo iai. Wa pei o le mea fua. Tangi. Ta moe. Tangi. Ia ole atu tangi vale nei la e whai fea. A o la mena leina tau fio oi. Wa pei wa whai ma au penga. Wa le popole i e o e whai tangi whamasinonga. O ngai tele le sene la e whaapono le tanga. Ua sa uni ia malo sa mo e host ia le atoa sa mo talk. I le masina o mati tausan fo. Mai o te loa tele ni mele lei o le atu le mai. Mai se lava ia le va o whemalanga ia tutuila ma por. E te mantua foi o tatou mai se sae i nei a le tunu le nei. E le o ko meki rau si seni. E le o ko meti la vea o e tatutuila ma e te apply foi. Te pia o tatou ia mai por. E te apply foi lau pauno na se senga o tatou e mai apply li Queen Card to the citizenship. Ara banga ia e mrensa o le national lato umirole le sisen. A to tela la tanta tuila e refuse te tanta tuila mele la vem sixeng America. Wa mari lia lato le lato national. O lato metotini o lato LL. O le manatu o lato na sainia ia e respect for i America na malotele. Me fole le pulea apa tu malotele pulea lau LL. Lau LL le malo tuila manu. Petele ale a fianga tele foi me baba ai lato ia to te roisanga da tuila tua sitse amin li taia tu le malo nei miteli. Ista marona na me fuilan e otti le mana o sui status o lana citizenship. Yo e. So na tana tuila laila tu te loa le leile taua o la tuma e mo ia. A le lei o tuila ma manu ai le containing o la tu metotino. E mesi ala tu ele. Mesi ala tu ele. E taipei whaila o le tūlanga lea whatetainga tātou tangata New Zealand, tangata Samoa. Le wa move, sitseni New Zealand move loi Australia. Mantua la tu la fono Australia la iai. Whananau ia se whanau I te tono Australia. Ai le sitsengi Australia mātua. E le mawhaina o ko meki sit senior o le tamaititi le whanau tono Australia. They recognize level of birth certificate they were born in Australia. But, so o le mea le whai, the parents needs to become citizenship of Australia. And then therefore, the child will automatically get that as well.
A o longa tūlanga la iai. Ia o pe o ma ua la sa matou nofu i Australia. Ai sa fai foi la le research the advantage and the disadvantage of becoming an Australian citizen. O le advantage o lotus for lau New Zealand. A e fia malanga i Amerika, e mawhaina e apply for the indefinite visa for 10 years. E mawhaina e nofo ai te tono o Amerika i lungo lo sitseni New Zealand. Okay. But on the Australian citizenship, you can't go on an indefinite visa mo se fulu tausanga. O le tūlanga foi la le pe a malanga le New Zealand citizenship passport holder, pe e malanga i Europa, pe e malanga i Petania, Manisia tunu o Europa. You don't need to have a permit as long as you get a return ticket. Okay. As long as you get a return ticket. But the Australian citizen passport holder, you have to apply for a visa. The advantage and the disadvantage. So I am not going to forfeit in New Zealand. There's more privilege in New Zealand citizenship. Australian. Australian seems to be very, very strict. Na o lato. Australia lato te leta lienga le dual citizenship. Na o lato lava. Yeah. Le winga na me lo tatala no i mea atonu i le whelo inga lea ato sa moa ia mati. Tele se implement o le mele. Atoria. O le mana fai mea ia mai tengo tofi lau. Ia matauria tofi lau o ele la fisota inga mai foi le mo. Pika tutuila. Yo, lona tausonga ia fofo nasa esa sa faingo fifo mai temio. Patole o le mea fole le tarosia ia fofo ne i le mele. O le alawina o le fewa i o sa moe lua. Wa o tutuila ia malana immigration. E whaale ai tele sia fo, e whaale ai tele sia ia Amerika. E tuto tasi e fōringa mea tutu ila pi tuto tasi lana e pulea, o lana winga o le tali fo ila Amerika Samoa, tali e malo Samoa sipa. I le whanangulango mai se tali atu an malo tele, i meta immigration. Tasi lana me te loa le tau o mele twai atu ai tele o tanta Amerika Samoa, le mana whaila tsitseni Amerika. Tasi lana nga, yoi. Tōnanga whala iai tula e poti tātono au ia. Moni e sau noanga e tele ni mea o ngā. Tele ni mea le lei o le a maua mai le whonotanga lea la a whai a mati tau sang fōu a. Ai mai se ai fōi. O a wala e improve ai le au au nanga i le tūlanga la le o whala au whasaina. I le vau tutuila ma tātou a. O le tūlanga na iai. E matai e te fia le loto ina ua maua le tala o le la o le a whai le whale o le Samoa shipping i te tono tutuila. Ina ia whaingo fia i lale au nanga a le vaenga o le Samoa shipping ai mai se foi ia le vaenga foi a le tātou konsula i foi tutuila. A watu mai le o tātangata. Lava le taimi e siaki mai scan. Ma mi loa i fo ila nisi o ni wha momoli e se se. Pe a iai na o se lato scanner, ia ma se lako K9. Yo, e au te tari tonu lava. E le ma whaina whata mala le fionga le li pare mia. Ta pena mea nei, wa o ta penanga uma nei, e a puti ai aua nei te ofi mai whala au whasaina. Wa e pe le folinga mai nga le receiver le fale le maua ia ai ka wasu e male senda le kuila po le senda o nga sendinga me I sa a fela le binga tonu la na sandanga la fionga le li palmia e le ma faina tato lo wale nga ngo maya plonk in le taimo le alwa le va e ai le tato office tu tonu I o le shipping I Amerika Samoa
O mai la ma mea nei, a wa whatotonga la to tono le ofisa le nei, wa iai se tato scanner, wa iai se tato K9 and everything there. E watu ai la tangata nei le la watu nge whatungu le la to bill of lading le nei, le airway bill le la a ver whamomoli i Samoa. Le la wa iai umo la to whamaunga o la to ingo, telefoni, email. A mai lo la i o mea nei, tu uloi lungo scanner ma K9 and all this. O ina lai lo ai la le atuanga le whale tonu. Le la wa mau i te tonu records i e noa o le sender. Ma le whakwa mau i te tonu i whamau maua ia. Le receiver, tangata le la na te tau nuu i ele whamau moli le nei. Ia. O le sim tau pu ma nei alen tarno mai le fiore li pare mia. O le tuai le whangai no tupe Krantz. Krantz foi avaki donas, le avaki donas, le whape pei ala i le yele mo ta upu foi le tamaititi foi le na fasilitari o sula le na ta ua. Pei ala nga tasile na poloketi le na tuai le whangai no le poloketi nga le wala papa le vai singano. Ia. Ele na sau no ele fionga le li pale mia. O le me o leva. Le vai sinango catchment. Le catchment le ala vai le sau mai utai ala. Leva tele le mata upule nei. Leva tele. La noa foi lea. Leo tau. Pata se ka koe kala kua mea i le mere na o tieta mai titi le latari o sula. Wapi uma bloketi le lena toe whafo i el tupe lena. Le whaongaina. Ia foi le bloketi na o le whausia ina o le awalau papa le vai singano. Ia. Ia, a mantua foi la o le bloketi ne o le bloketi mai sapani. Ia, le la sa i loa i fui. Ese submissions na mai tono le tender. Ese le tele io toe variation sa fai. Tele le variation. E le tamai tupe variations. Le ni tamai tupe sa fai variations nei. You're looking at millions and millions. Yeah. Dato talia peon faiatu. It will be very interesting to find out the forensic auditing report. Yeah. Tasile na me. O le mena le tati tuli mata ita e tu waina a mai lunga se li poti o le tato forensic. Yeah. Le o te lole fia maua se taibi male tamai tai minister tupe. O le mea lava le tena una wa uia malama i tatu tangata o le continuation o le tala tupe le fai nei. Na o le lava ngana i o ia le ngana ala la ke malama le ia ar ka fa vale ile tunu. O fia mena fola ile tunu. Le o sale 1.24 billions ele o sa wese mea lava tasi. Ala la pero le ia ele o le tala le tupe tauna la toi mea ina na o fale tunu. Te la e pape no vai atu. Se o le ale tala la a fai pe a fai o le mele wa mawele loto tinga o le soa lusa. Nothing else. But paulo le mea au mai o le tau whaaleanga whaase se. Tau mawhai ina ia mimilo mai mafo whaua tangata Samoa. I le mele tam whaila to e tili vatu. Ai whawhetai ai. O le iai isi au nanga pe la tapo kalame. Le tau tai iai. O le ngangai. Ngangai mau, ngangai fo. So ia le ata o savea eno. O loo iai po kalame le nei. O loo tato tau mawhai e counter. Ma va ili uma a maile mea moni whafonga anga Samoa. Ina ia awaine i taritonuina mea valea ia mai e whai mai. E man tō foi la ele ngalo e tau le whasoa mai a sepa anga de lei. Whapea mai silingia tu la epa. O ato mea to te counter i nai, mea tu a le fast le wawhai. Ai nofo he pause. Lale me yai. After nearly almost 5 minutes, he paused. FAP maritala. Yo lalis mea. Talipe. Faleanga. Yeah, that's exactly what they're doing. A strategy, Kamaro.
Yes, that's exactly what they're doing. Titilo foi la tato foi tuole. Le sau noanga le na fai le mo le mau le maliu lea. E ore tamai titi ma le tongtong ma le manatua ia tu la epa. Ai wa lo fangia ina ia to tele. Eli lo nga le ino sia i tangata. E te lo pula oi. O lea foi me fa me olana termun muri le. E te tanton ia. Te le tali tonu, e whai tala le whawhawhingi. Se o te le tali tonu te ara iai. Mo meo pepelo, mo meo pepelo. O fia nei paia inga, le la tolu paia inga o langi le whaamawai, langi le nofo. Ale nei rawa le whaia. Ia. Mana ia le mta upulena no whalonglongo e nei. Whailoa e se sui tai leo si nia lo fiso leo. O le anawa tau o le matanga ruenga mo le nei masina. O le feofo ai. Ai le o fuala au whaasaina. Meaning, hugs but not drugs. Ese le mana i o le lato mau ina ia whaapipi i ai la le say no to drugs. Tusa o le lato mau le nei mo le masina. Ona wa titilo lato o le masina o feo foa inga, whaatasinga, fe whaamangalo inga o a inga, le taimi o le kirisimasi a. So this is o le strategy le wa whaonga lato o le feo foa i, ai le o fuala au whasaina. So in other words, in English, hugs but not drugs. Manaya. Yo, e mana ia lato ina ia e mane foi lo mai tau atu whape watu o tele ni e kalesia man whala potopotonga. Ua whapea o na lato wala au atu ntanga luenga leo. E mana o mele lato sosoani. Lato 12 months campaign. Ua mana o mele sosoani. E atu whaini whaatanta noanga i le maftanga le autala vou. Wa pe o I le tato te maitawina tula epa. O le tupulanga tala vou le wa target nei mea matanga. Mana ia. Wa mai se a foi se au ili linga o le tulanga o le case le mantua foi le sa vesi le case le na mai tonu famsinonga wa e tasi le molianga e to luatanga te moliana vele taba. Le la fato afa manino mai o le tulanga le na le linga molia uma le to olua ona e underage e minor le atali i lena a vele tavali ai e party ai la le tina ona ia alawinga le tamaititi not only underage ai le aisona laiseni sorry. Le winga tonu la le mele na whapea mai ai. E tasi le fole tawale e lua molianga. Molia le tinama le atali. Le la foto a whamanino mai. E sao o le tinale nei. Ola na alo na vele tawale ai e maina le tamititi e underage. Ai le fu isona lai seni. Le na tupu le whala vilave lea. Le la ele fiti. Le na sa ele. Ia, sao no? Na se whasalanga uwhai. Le taimila le neolo i efite na inga whamasinonga. Le na ave lunga le Supreme Court. Ai whapea mai le fo le whamasino si nia ia Amperosa. O le mata upule nei e le whai e te tono le Supreme Court e ave i le Youth Court. Ai sa tali la le tamaita ilo ia. O lo o ia le provision i te tono o le Supreme Court. Just regardless le minor age o le tangata ai onga se solinga tu la fono. So therefore e mai lunga le Supreme. Na whamanino le fionga le whaamsino. O le ai, to e foi e ave ona o le ai a tatau a le o le minor, e tatau na heard langa case i lalo le Youth Court. A iai se polo a inga a le Youth Court e a mai i lunga le o le Supreme. Fato a mawhaile na ama ilunga. Ai e mention e ave lava
e te tauna mention I lalo le youth court. Pam kau kia fu ngā mea. Ai au ti tangata. Ia ole mea le nei lai lau te iloa. Ele a foi, ele lai sene ina ta maiti. Ia ai e toi lai titi, e underage le ta maititi. A le nei wa foi, wa fai ia. Ia ole saddest part ona wa mali wale le tangata. Ia. Ka isi samta puna. Ia, ba o mātua o tu la epa. Ia, o talo la o le fai mo pula le o ta paunfunga o nei ia, o le whaunga marua lena whai umatu nen wha umatu nei. Whaunga iai ia le toa sfuiva ia la tu fule le maua le Bachelor of Theology, to lua Bachelor of Divinity with Honors, se fulu Master Theology, ia sa whau e fui manisi o whaia o ngā fui o iei PhDs ia po PhD o mtau sisili. Nela ua ngā ia I lunga le la vanga mua o le vanga professor o le mea tau mtau sisili. Pe o latu mana rin fau por ve so ele as for radio vasolen te asa fa ele fa unga I malua pe fa unga malua ia pe ona I pauna ona I tala mai matu pito ia mo resirafia a faila na ua ia te ro tal fena futa ua malita po kalamio ia fiafi ia se ia fa atuale ta mata upule ta asia ia ne ole taimile nei ole matua I solo to tele e tui mai o le whaatawinga o le tātou Renew 28. Ia whapena fo I le tātou waile nei o le Asia Redox. O le la whai atu se wato tele ni malo le atu nuutu la epa. Ua mala au mai o isi fo I wa tui mai. Ona o le tūlanga la lea, e iei nisi wala vevea ni le tūlanga lea o sa oka lato vai I nisi fo I whaapia. Mantua to tele lato, whaina lato, whaia le vai le Asia. Ai o nisi ia, ua mawai la le tūlanga le tau longolonga tupea, a wane e whaatawa se vai mai le Amazon o the eBay. Ona e leo ni vai na le, o le Asia, they don't sell it on the shelves, I to tono whade o loa, e le mawhaifo na lato whaasala laua I lungo o penga ta whailangi. A le tūlanga lana iei nisi wa tupor whawhitau, lela wa whailo mai tau. Ia no whatulei, ele lei, o le atu, watu se whamanatu nei le tāpō kalame. Ia. A manatua pēr na whai atu, a whapea mai sau whangu, a wai eso masa salonga, siaki le pā lea. A mai le pā e tutu whapea I lalo I le barcode na e loa le ele o se barcode na le Asia. A le barcode fole na e te tango sa sai atu, ma masai le pepa. A wawa ai le barcode le ele mawhaina e sa sai e sea le barcode le Asia. You know, it's already imprinted in le plastic le PVC le. Le check le barcode to confirm it's not an Asia, it's e te longofia le Asia mai le ofisa tututono le Asia mai Utah. As lesi mea manino le tula epa. O le Asia, they do not have bank account in New Zealand or Australia. I repeat, ele aise account ale Asia I te tono New Zealand po Australia. A whaila o le wa e fia join. A o ai lava le tangata lela e alu te join ai. O le fautuanga, I e sa ilia se tangata whamaoni e te join ai. Ona ua toa telefo I lato, ua whaia le a mio wha le tonu le nei. A whapeke te fia join, e te le a maia se tupe ia upotu la epa, po o ai lava. E tu o lava lau o e tupe te tono lau account. Ai olo o iai, mea e mana o mia le afo ele Asia ina ia mawhaina complete ai lau membership.
o mea nā watu ia oe na e whailoa mai la ia o lo suafa atoa, o lo tua tusi, o lo waso whanau, o lau emaili, o lau telefoni, ma lau either a credit card or a debit visa card. Na o wha maunga, na mai la ia. Ave o le ofisa au tu o le asia, o le naifia ngai le asia ma le whainga o tūlangana, e le whai ea o le whai e tūla epa. So le lai whau tua tuai, whoever whapea mai a o e le ai, transfer mai le tupe lau account e whai e lau membership, no. Full stop e te le transfer inga se tupe. Wanga nā o sau whaatau e whai, ai pēr o oe e te le member. Ia tūlangana iai. There are only na le lua lava ia prices o tau o loa e amai le asia. O le tau a le membership discount price, ia oe lewa e member, ma le retail price mo i lato e non-members. O le tutuunga whaina le asia. Awha pe o le tau o le discount member le wau mai. E sa na mato undermininga le tau le wa mai le discount le wa mai le asia ia I mato. Wa ye ni si wa failo mai ma wa mole mawina. O tu so le tūlanga o le tau whaasesele ina ia attract mai ele tangata. Instead of le discount price a whapewa e willingly lava e mana o e avelau discount I sau friend po o tangata tau sanga mai. Ave sa o le tau o discount. Ai lo le wala awa tor tangata na e whaile ia, I can give it to you for 200. That's against the law ale asia. Because you are not allowed to undermine, go below the price le wa mai le asia ia oi. Vice versa, e le mawhai whaasaina ona mātou overcharging a fo ia le tau o mai. Ngā le lua lava peo no whai atu. It's the discount membership price and the retail price. Tūlanga nā iai. Ia o tūlanga ngā tūla epa ina ia toi whamanino atua I le atu nuu. O le tau wai, o le tātou vai, o le asia lea, le pusa atoa, o le whangu lea, e tolu se lauta la 5 sene New Zealand. That's the New Zealand price. E ese foi le tau a Australia, ese foi le tau I Amerika la tau. Whapena foi la le tātou Renew 28 gel, se lau se futolu ta la 5 sene. Aia, e pe o tūlanga nā e tūle e pe toi whamanino I le mamalo le tunu. Langa o lewa mai tau wa wala au mai la tau I le ese senga o tau ma awala I pe wa tau whaasese e tangata ia I la tau. Malo, mangai, na ua e kawa umare te leo mena ia pe o e tutu sama matuni, ese tau. E tusa tau o le currency. O le pe o ese senga o currency. O tau atasi pe atango li liu tupe. O matou nei Amerika e se lau fitu se furu. I le pusa ato e whawhangu I tonu. O tatu Charles na o le redox se fitu 5. Fitu se furu. I nei retail price lo te tala no tuai. A whapela whaunga ia le ia. O le a foi Renew 28 5 pia. Whalima ia matou nei. Ia mo ni whalongoro mai o tau na. Na manatu le whai mai wala au mai a maona tau mo fia whalongoro mai le ai. O le tau le ta o tau le US currency. Tango ala li liu le tupe o tau New Zealand. Ia e te whātau le tupe Amerika le rope te o watu pe tau whai te sau iei. Nā ua iei ia mawhanua I nai New Zealand. E wala awane iai I le telefoni nau te o le telefoni. Le olua tasi? Ia. Lua I vanua, tolu ono o tasi. Olua tasi, lua I vanua, tolu ono o tasi. Mo tātou I nei, ia mala mai le 5 ono lua, tolu fitu o ono tasi. O ono tasi? O ono tasi? Sorry, o ono lua. 5 ono lua, tolu fitu o ono lua. Ia e. Kai kasi o ngā lua.
Ia o le si foi mea tula e pa pe e ni tangata na pe foi la le fai le fai tionga a pe mai a e o le wo fiu e lawa sa i mai a fa tari on sa i tina o ai le te e ser tangata na join ai o le tangata e no foi Australia e fa pela wa fiu e tuli wa fiu le la pe wa sa i mai le ia te au fa tu vai fa mali e te toe fo i lava le tangata na fa sainia oi o le tangata le na e mai e te oe fa manga ma le tūlanga lea ona aiwa o le tangata le na wala au mai ana le la aiwa ngai loa mai sesi o la team le special la le asia le sa faalu man tua fo i o le asia la talata lo i taiminge o kirisimasi fai ala to flash sales ai la bona maua mai sesi o la team le mana i o le seo le na fai ana oka le la wala au mai le te o le fate ia o fatu vai pa madi atu e te wala au pela o i le tangata le na fasaini wai le lo e au po le alau details e le lo e au lau associate ID number I don't even know any of that ai o le malama le i e lau downline malama le fo le downline ale fatou no le siufonga tae fo po le lupe falele o latou lava ia le join o le mawhaina na foi ai le mawhaila e na watu se tala o le me o tupu i lau oe signing up wa te le loa po up to date po suspend or whatever right tasi na mea pio le o tupe fo le tangata au mai nai tangata o le ai se si me tu fai pa la tu pe la fo mai na fa ngale o account fa le te wane la account pa nga fa asi upu se fa se membership lungo le ia pe nai fa mangana mai le matou i tu vai ole na ba uma tu le pa ia le ia sa mo la fa fonga ole na wa ma ili atu nisi o vaenga o mea o lo tutupu ma mea sa tutupu sa mua. Ia, tātou tālo sia e maua se tāla fia i tawalumanga o whamasinonga o lo luma neo whamasinonga i sa mua si o tātou atunu. Ma maua se tāla fia i laso tō nai pe aulia, maua leo la malmalosi. Ia, whātou whāso i fuatu la epa, se o walue e whaila u la udina o le fiafi o le tui ma le ulu tunu. Ia lele alue aia se si te ua mo ni ngase o na me o tau mafa. Ai whaftai tele, te moro saur tapo kalamele ni yaso, alofa tele atu ia ta firma o ta filo te fon. Ia, alofa atu foi a soifua. Soifua. Ia, sa mo manatu le na, o le adi mo vonga ni yaso. Ia li tatununga, ia ole a whapeon tatu whai, tatu te longo puiri lava. Ia matam whai a watu updates, ia po a fo ini mea o lo o whea ngai malo tatu watu i le vai tau o ke visimasi. Pau le whautuanga i le tatu maftanga. O aso nei, e tau o aso fia. Piu tatu masani e ia le upulea o tatu i le vai tau o aso fia. Ai wane ngalo. O aso fia. E li ua e whai maso sili ona e whanono ai. Le mea tau. If you are on the road right now, please drive safe. Po whera wale mea o anga iai, ia tautua nama o e whai mea uma ma le atamai. Whai mea uma ma le poto ina ia stay out of troubles. Wane i wai ala na ta ua so fia. Ia o aso e whai ei pati o inunga avao. Ia mai se foi la sa mo te manatua sa mo whai ngā rua ngai sa mo. Yo, o te fuaina o mai te mini le long se paki ka ke crash ia. Pati ata o vala au tolu whai ngā rua. La ke me oko, la ke me ko paki. Ia pio te whapena. Te mi fo le mawaile inu fua whi atu ia. Ia, pio tātou wale na. Leo langa whakuriana, tātou o mai e mele amtanga, tātou talabo. Ia,
le lava ua asolo no tatou matutua pe mai lo tala pau ia o sa ta whaia lava mea whatamiti ia au tamititi ia ua ta vea tangata matua ia ua pai foi mea tangata matutua ea tatu whiro i leso tai au mania tele tatu whenga malo ia ma le mau ngasu o lo whiangai nei talo whai ia on sa se au ale tua mo tu pe a moni lo tu fatu tua mfalango lango ile tua lo tu vai vai pe ia no fai so o a ile tua that you know nothing o a mane mautinoa o lo tu falango lango manga atoa o le tua tu te o to atu lo lava mea ina ua pa ina tu le tua ia ata te oro o to lo me uma i le fai fulan so so tu le tua langa isia o tumu o to e o ngao i le tua tu te malo lo sia tatu pero ila so ta ya o lo tu on masani tu le pa fa tai o sua o te fatu fa